كرم سلام كمي تخونوا كمي اللهم نافقناكم دك عبيتي كم تلمد كعلم عند مسيناكم على نحوات لومي معالتا أخيلي مثلني زنا هولي ديات حيزنا قني كايم سأنا لكم زخلت معالتي application نهصر لهم عندي كم يقرنا apply نقبرا sample application مالت أبنت هنا نقبر زي أنا لو ما عند زريقكم أو نصحفه أو اسمات نقطه أو information نقطه حق مالت هيكونن كلنا حاسوتي جن نسخم نحكي كم يقركم تكبروا مالتيو زي قبل كله جن تي application بعدكم جبروا أيكون كنتم بتقولوا خانة انتي دا نتي application انتي مثل لما عند خطري أخم ده ندحر comfortable كنكم بعلهم كتكبروا تخل نحكمكم بعلهم تكبروا اندحر نعاهم قرب زخبركم كينو خا نابكي لا تاخذوا مالتي so very important اقداسيت فيديو زعبا ويلكم كورب ازي اقداسيت يا تمالي تدويلات اني حنت تليفون كاب دق كاب اوت اوف ستيتس نزا ابلكيشن قبر لي حدا سبحتي تيس لاتنها $3,000 لاتني I was sad. I'm sorry to say that. مالت انتايو احوات ازي انا نبلها ناي حدا ساعات حتتات انتن حتتات بخوري اوكمي نبلها ناي حدا ساعات ولا حدا ساعات دا ادخل بر $3,000 تشارج قبل نزا ابلكيشن it doesn't make sense تقلالا نبرا يكون من so انتاي نخفل انتاي نقبر كنت نقالنا زيا maybe 500 قرشي the maximum نزا ابلكيشن زيا الى حدا سبك الى قبل لك 3 ساعات سبنت قبرلو طبقا يخون نبرلو اسكي حدا طبقة about an average 250 ساعات يقطو سناي ساعات أخذ خفل زل خد طبقة زي سلزي 3,000 4,000 5,000 ندابلكا نزتات be careful الزناي جنزب تقلال be careful كم زي بكندا زر أنا يكخون يقولون أبز حلفة ورينا عنا بايزوي أب جزء كوفيد زنبرة حاجزات يذكرني حدا وناستر $5,000 كفيلوني تي حاجز رهيبو دحرو خندي سلمنتاي قدمنا زي فلتنا فيديو هايلو اوكي that's fine so information all on the world دحوات ازي انترنت اب انترنت كل حبريت الله I know كم حبرتسب كم حبشة قرب ناي قانقا ناي قال قرب شجرات على يرداني يسو كن ቤተሰብ ከን ኣሕዋት ከን ኣለዉ እንዲም ቋንቋ ክፈልጡ ዝኽእሉ ስድራ ቤት የብልካ እንዲ ሎሚ ከዓ ነቲ ሶፍትዌር እንድሕር ኣሊካ ከዓ ነቲ እንግሊሽ ዘለዎ ናብ ትግርኛ ቀይርካ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ኣፕሊኬሽን ክትመልኦ ኢኖም ከቢድ እዩ ግን ቢኬርፎ ብዙሕ ገንዘብ ኣይተውፅኡ ነዚ ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍሉ የብልኩምን ሰባት ክሳብ ዝመፁና ከምቲ ልሙድ ንእሽተይ መዚቃ ክንገብርና ኣሕዋት ይቕረታ ቁርብ ኣብ ስምዒ ስለ ዘእተወትኒ እቲኣ ተዛሪበ ቢኬርፎ ዶን ፖይ 3,000 ማለት እዩ يا حتى تلكم صحفوا فتحوا أما ودعتها تيا أبليكيشن مسرعهم ما يبحثهم أبي من اللي يخون لما أنت أمنا لما أنت نقول صو أنت زي تمريز حتىهم ممكن أما ودعتها أمسوهم أنا وقال حتى تتعلق أنا خمن لسه زي كل نابتي ويلكم كورب إيميل خيط زقبو حتى تتعلق جن لو مخجل ساعتها أبليكيشن كوريوكمي أكشوال بعلا نسام سرعنا دن حتىهم أبتة تمليسي صبوا حتىهم تزي تمليسي أما ودعتها هذه فيديو حتى خنص بيت أجا ما يكونوا ولا ساعات فرق ساعات كوف قبله دن كابو توصي ندحر أنا زملسه خينا بذكر ملسينا أتي أنا خملسه زي كل ندحر كوينا جن maybe كنابي أنت كم تكبروا خنا جروكمي قال دقيمة أنا immigration أبغى أنا immigration أيكون consult أيكون nothing I'm a person سئل lectures قبل زمهر بزعبة finance economy total education survey so مس ማንም ኣነ ዝብለኩም እዚ ተፀጋጊዕኩም ወይ ከዓ ጌርኩም ክትከዱ ድሌት የብለኝ ኣብዚ ክትመሃሩ ምስ ተመሃርኩም መኻናይ ባዕልኩም ሓላፍነት ትወስዱ ከዓ ደስ ይብለኒ ናብታ ንእሽተይ መዚቃና ክሳብ ገብር ኣበይ ትረኽቦት ኣፕሊኬሽን ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ ግርም check myself in here so ታይብኹም ትገብሩ እዚኣ ላዕሊ ከምታ ዝበልና ዌልካም ኮርፕ ዌልካም ኮርፕ ኣብ ጎግል ጌርኩም ፅሓፍኩማ ባዕላ ክትመፅያ እዚኣ ሜክ ሹር ናብዚኣ ንህልኩም ዌልካም ኮርፕ እታ ሆም ዘላታ እዚኣ ትኸዱ so እንታይ ዝብለና ዘሎ ረኣይዎ ብላዕሊ application now open sponsor a refugee ነው ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ ንትፈልጦ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ዓይና ክሊክ ንገብር step by step
زي ألا so أهب إذا بقدام إذا خلت فيديو ريخم ما تخونوا إذا خلت فيديو ريخم نزل سرح زي بس يحكم ما تخونوا يقبل تسفى جبر أنت زي كيدكم جن هج مساكت كودهم أنت أنا هنقصل شعور كريت عن أكاونت سو زياء نتوم قدم هجي كريت تغيركم ايميلكم ان باسوردكم اتو انت زيغيركم كا زياء لعل زلا كريت تقبرو then first name ناتكا last name ناتكا ايميل كا تنبرو الختامة زيب كود تليفون كا سو انا قنا لني already sign in كقبريه sign in قبر كل حوات ناتي information سلا زقبر stop sharing كقبري اب قلقلي سو ابدي ايميلين ان باسوردين كو اتسلوزهم كحلف كأتو لني جن stop قبري الشارين ناتي كابتي بابليك مالتي اوكي وصير له قرم بيا اتي انتاي جراتن مسيلكم ناب ايميلي اتي زخونه فيريفيكيشن كود سريد الله كاب ايميلي كعندنا ها مساتخو ساين مسغوركم تخكلكم يزغبركا تي ايميل تاتو ناي جدني كومونيكيت تقبر سو كاب ايميلي كاتي فيريفيكيشن كود كمصالني كوبي هاي اجي كاب زي حنشر قبركم هولي هاي ريهم ما مساتخو ساين ان مسغوركو ابتي كريت ان اكونت ساين ان مسغوركو انت ايغري تي ناتي باسورد ان يوزر نيم مساتخو still verification code ناب ايميل اي سيدا مالتيو سو انتركب لايتا كود ناب ايميل اي زخدت زيا داونلود كينا لا here you go تخفتا مالتي سو ابزيا كم زي اقركم تاتوا مجمريا very easy ንምንታይ ኢና ንብዘልና መጀመርያ እንተ ዘይከፊትኩም ክሬኤት ኣን ኣካውንት ትገብሩ እንተ ከፊትኩም ሳይን ኢን ጌርኩም ትቕፅሉ ማለት እዩ ኣበይ ትረኽቦ ኣብታ ላዕሊ ኣፕሊኬሽን ታንሕቶ ኣበያ ዘላ በቃ ኣብታ ላዕሊ ኣብታ ወልካም ኮርቢልካ ምስከካ ኣብታ ላዕሊ ንህልኩም ኣብዛ ላዕሊ ኹም ክሊክ ትገብሩ very easy so get start new application ኣለ ቅድሚ ስታርት ምግባረይ እዚ ኩሉ እዚ ተማሂርና ኢና ኣሕዋት ሓሙሽተ ሰባት እንተወሓደ ሓሙሽተ ክትኮኑ ኣለኩም ገሊኡኩም ኣብዚ ሕቶ ብዙሕ ይመጽ እዩ ሓደ ክንከውኖ ንሓፍተይ ኣነ በይነይ ከምፅዶ ክልተ ኮይና ንሓደ ሰብ ከነምፅኖ ኖ እንተወሓደ ሓሙሽተ ሰብ ክትኮኑ ኣለኩም ስለዚ እቶም ሓሙሽተ ሰብ ዋላ ንሓደ ከተምፅኡ ትኽእልኹም ዋላ ንዓሰርተ ሰብ ከተምፅኡ ትኽእሉ ግን ብውሕዱ ሓሙሽተ ክትኮኑ ኣለኩም እቶም ሓሙሽተ እንድሕር ኣብዚኣ ተመዝጊብኩም ኣሊኹም ክሳብ እቶም ተመዝጊብኩሎም ዘለኹም ሰባት መፅኦም ኣብዚ ዓዲ ኣትዮም 3 ወርሒ ሙሉእ ዝገብሩ ካልኣይ ምስ ካልእ ወይ ከዓ ብጎድኒ ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ተወዲያ ኣብ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ከምዝታት ትመፅእ ማለት እዩ ተስፋ ይገብር እቲ ትሬን ወሲድኩም ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ተስፋ ይህልወኒ ምክንያቱ ተማሂርና ኢና እዚኣ ተስፋ ይገብር እቲ ባክግራውንድ ቸክ ጌርኩም ኢሜል ጌርኩም ኣብ ካልአይቲ ቪድዮ ፓርቲ 2 ዝገበርክዋ ኩላ መፅናዕቲ ጌርኩም ወዲእኩም ማ ክትኮኑ እዚአን ኩለን ለንሽዑ ዴሞንስትሬት بزعبا جنزب تسفا جبر بزعبا جنزبون فليتكم معكم شحن 455 نحاد رفيجي ندحر حمشته تمصالخا زربحو بزي امالت شحن 455 زربحو بحمشته زيان تدالين اب بانك اتين اب بانك خبر كله خا حدا نيك نيم توهيبن دلوات كونا ابناي بيرسونالكم خويون يبلون ازي upload ክንገብረና እዚ ኮሚትመንት ፎርም ዝበሃል እቲ ሜክ ፕላን ዝበሃል እዚኡ ተሪኦኩም ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ኣሎ እዚ እቲ ኮር ስፖንሰር ዝበሃል ስፖንሰርሺፕ ን9 መዓልቲ ወይ ከዓ ን3 ወርሒ ትገብሮ እዚ ኩሉ ኣብዚ ኮሚትመንት ፎርም ዘሎ እዩ ካብ ገዝኦም በል ካብ መግቦም በል ካብ ሕክምናኦም በል ኮታስ ኩሉ ረፊጅ እንድሕርኩም ክትፈልጥዎም እዚ ብዛዕባኹም እዩ ዘሎ ብዛዕባ ዝሰርሕዎ እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ረፊጂ መእተዊ
بسنة سرعات سموم على تولدهم تولد له عبد بسنة سرعات مستزملوا داتا ناي أنا إسر تو كفالة يبلون أبزيا رفيجهم ديلاي كاي كون ويكاي دونجي ويكا رفيج كاي تبهال ريجكت كاي تبهال بسنة سرعات إذا حتى زي أخذ من لس اللوا why they left their original country سلمن تايم عدم ويكا هاجرهم قريفهم ألني حتى لني أبيت حتى زبلكم كاريوكم يكسب كندك قلعت كنت صحفة لكم تخلقكم كاريوكم قاليكم كيس كنت صحف ده زبلكم بزحات علقهم حتى هم أبزي علم ما عندها من لس نايتي UNSR ويكا US refugee admission زلكم number case number دي ويكا whatever number زلكم كأكهلو اللوا نتم تمصوم تدالو نذا application ملوا كلهم زدالو نجارات زي قالوا تي copy of refugee زخون registration زلهم identification card مالتي فوتو تابلود فوتو ويكا سئلي كم ناي passport size كا تدليكم apply قدم مجماركم كابهم ملو حبريتا سما بوم على تولدهم date of birth ناتم informationهم سلامنتاي عدي قديفهم انت تماليسم كنت اخوني خولو زين حتى زين تماليسن بسنة سرعات كتصحف اللون بوحد حمش سميتي كاركترز حمش سميتي word مالك آلات مالتي it's very easy كاري اوكمس سمولي قال ناتهم ينسار ناتهم كار نمبرز فوتو سريدهم بكاميرا تسعيلهم او سئيلهم ناي سايز سئيلهم ايميل لهم قبلكم داونلود لهم قبلكم مالتي اوكي So let's go back زين كلن غيركم من تصفى قبر نابتا ابليكيشن نغيد So thank you نزي انترست مخانكا you'll be logging out كل شيء انت عايز بلا نازل اتسرع عند حر تقبروا اليوم تتنقوا save and continue እንዳገበርኩም ክትከዱ ኣለኩም ምክንያቱ save and continue ዘይትብሎ እንድሕርኩምኩም እቲ ዳታ save ኣይከውንን ኣውቶማቲካሊ ከሪኦኩም እዚ ብስነ ስርዓት እንዳገበርኩም ኣኹም ትኸዱ ማለት እዩ so ቀዳመይ ትሕቶ በዚኣ ክንጅምር what program are you applying for ነናይ ዓይነት ፕሮግራም ካ apply ትገብር ዘለኻ ንሕና support a refugee family to resettle in your community ቅፅሪ ሓደ እዚኣ ዌልካም ኮርፕ ናብ ካምፓስ እዚኣ ናይ ቤና ቪድዮ ሰሪሐላ ኣለኹ እድሜ ጅሕዋት ተምሃሮ እንተኾንኩም ንስኹም ብዛዕባ ዝኾነ ባክግራውንድ ናይ ኤዱኬሽን ተልይኩም ናይ ኮሌጅ ተልይኩም ብትምህርቲ ክትመፁ ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ኣብዚ ቤት ትምህርትታት ኩለን ብረፊጁን ከምፃኹም ይኽእላ እየን 5 ግሩፕ ኣድልየካ ካልኣይ ኣድልየካ ኣብዚ ንስኻ ኣፕላይ እንድሕር ትገብረሉ ኮንካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትመሃር እንድሕር ኮንካ እቲ ኩሉ ምስጢራት ክትረኽቦ ትኽእላ ስለዚ ብዛዕባ እዚኣ ነዛ ቪድዮ ስራሕኳ ተመሊስኩም ረኣይዋ ኣሕዋት እንድሕር ብተምሃሮ ከተምፅኡ ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ ኸባን ሾርት ወይ ተን ቤት ትምህርቲ ባዕለን ስፖንሰር ይገብራ እየን ፍቃደኛታት እየን ከዓ እተን ኮሌጅ ይኮና ዩኒቨርሲቲታት ይኮና ኩለን ምዝግባት እየን ዳርጋ ኣነ ዘለኹ ዓዲ ምዝግባት ኣለዋ ማለት ሶ እዚኣ ካሊኣ ንሕና ንገብሮ ሕጂ ሎማዓንቲ ግን ብንፈልጦ ሰብ ኢና ሶ ኣበይ ኢኻ ብልና ኣሎ ካብዘን ክልተ ዋት እቲ ቤስት ዲስክራይብ ዝገብሮ ናይቲ ኣፕሊኬሽን ዝገብሮ ዘለኻ ነየና እዩ I know the refugee want to sponsor ቁፅሪ ሓደ ኢና ነቲ ዘይትፈልጦ ይኮንካ ንስኻ ኣፕላይ ክትገበር ሶ ነቲ ትፈልጦ ሰብኻ እዚ ኣፕሊኬሽን ሎማዓንቲ ንሰርሓ ምናልባት ርህራህ እንተሊካ ዓቕሚ እንተሊካ ሓይሊ እንተሊካ እዚ ካልኣይ ጌርካ ንዘይትፈልጦም ሰባት ትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣይመስለንን ኣብ መንጎና ከማን ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግርም ሶ ቆልኦት ኣሕዋት ቁርብ ጥዕና ملا ملا أي تبعنا تنزل لما فيت إن دابل كائنات كيد أوكي بعمر قال هاي تبي تصبح نقطة تنقع تودي بس لا أجن ترفع إنه اشتي أوكي so sponsor group name وتر حدا كل شيء تحمشت نيم كتبات خلها نيك نيم لا تبعنا انتايل كاسمي خيا أنا زتقوم اللي هجلهم مع أنتي حبشة education دس بلكم كتبوت خلهم سب جن اتاسم بموليكم تمحمش سبات كتفلت واحد كل لكم اوكي
ካብዚአን ከይድካ ዶ ነዚአን ንብለን ዘለና ኣብ ኣጀንሲስ ዝበልኩኹም ተራኺብካ ዶ ካቶሊክ ቸርች ኦልራይት ዝበሃል ኣለዉ ኣይ ዶንት ኖ ኢሲዲሲ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ካውንስል ቸርች ወርልድ ሰርቪስ ካብዚአን ዝኸድካየን ኮንታክት ዝገበርካየን ኣለዋ ዶ ምዚኦም ሰሪሕካ ዶ እዚኦም ፈቃደኛታት እየን ሕራይ ንኽብላ ንኽሰርሓ ስለዚ ኣብዚ ከለኹ እዞም መዚኦም እንድሕር ረኺብኩሞም ነዞም ኣብዚኣ ዘለዉ ሊስት እንድሕር ትፈልጥዎም ኮንኩም እውን እዚ ኣፕሊኬሽን ክሕግዝኩም ይኽእል እዩ ምሕዋት ሶ ሎሚ ንሕጂ ኣነ ካቶሊክ ቸርች ስለ ዝፈልጥ እዚ ኣንበልኳ ግን ዶ ኣዘርስ ክብል እየ ጀስት ኣይገድኩን ማለት እዩ ሶ እዚ ሕቶ እዚ ወይ ከዓ እዚ ስራሕ እዚ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብኸመይ ሰሚዕካዮ ዝብል ሕቶ እያ ትኽክል ካበይና ንሪኣ ዘለና እቲ ወልካም ኮርፕ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ካብ ኢና ንረክብ ዘለና ካብቲ ወልካም ዩኤስኤ ካብቲ ዌብሳይት ዳይሬክት ዌብሳይት ኢና ንረክብ ዘለና ፅቡቅ ሕዝዋ እዚኣ why are you looking to sponsor a refugee ስለምንታይ ኢኻ ስፖንሰር ትገብር ዘለኻ ነዞም ረፊጂ እዚኣቶም ኦኬ ኣለኒ ዝሓዝኩ ኣሕዋት ሳምፕል ናብዚኣ ክመፅእ ዶክመንት ዝሓዝኩ ኣለኒ ቀዳመይቲ ሕተይ እዚኣ ኤለያ ዘለኹም ኮፒ ን ፔስት ክገብር እየ ኩሉ ሻዕ እቲ ሓሳብ ወይ ከዓ እቲ ሰንተንስ ወይ ከዓ እቲ ትገብርዎ ፎሎው ክገብር ኣለዎ ምስኡ ሶ ኮፒ ገይረ ኣለኹ ከም ብበልኩም የድሓ እንታይ እፅሒፈ ዘለኹ እቲ the refugee family fled to Ethiopia to escape from the government attack እዚኣ ኢለ ዘለኹ እቶም ረፊጂሲ ካብ ናይ መንግስቲ መጥቃዕቲ ናብ ኢትዮጵያ escape ወይ ከዓ ሃዲሞም ስለ ዝኾኑ that's all very easy you can do this simple sentence you don't have to complicate it ኣብዚ ብዙሕ ኣየድልየካኒ ስለምንታይ ኢኻ ትገብረሎም ዘለኻ ህይወቶም ንምድሓን ካብ ዓዶም ሃዲሞም ኣብ ረፊጂ ካምቢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ very easy እዚ ከይዝ ኣይኮንካ ትፈጥር ዘለኻ እንታይ ደኣ ነታ ንስኻ ስለምንታይ ከም ትገብረሎም ዘለኻ እያ እምበር እንታይ ኮይኖም ኣይኮነን ንሳቶም ካብ ዓዶም ናይ ጋቨርንመንት ኣንታክ ሃዲሞም ኣብ ረፊጂ ካምፕ ስለ ዝነብሩ ዘለዉ እየ ዝገብረሎም ዘለኹ እየ ዘለኹ done very important you have to know that so ብዛዕባ health care ኣበብ ዘለኹም መዓዲ ኣበብ ዘለኹም መስቴት እንድሕር ሰርች ጌርኩም ናይ refugee assistance medical ዲ health coverage ዲ ዋላ ስናብ ዲ ክነግረኩም እቲ ኢንተርኔት ስለዚ እንታይ ይብለና ዘሎ ብጂ ቀዳመይ ሕቶ list one health care location in your community ሓንቲ ኣብቲ ዘለኻዮ ኮሚኒቲ ንረፊጂ ዝኾነት health care ናይ refugees ዝኾነት ሕክምና ኣላ ኣነ ዝመፃ ኮላ ኩሉ ስድራ ዝመፃ ኣላ ኣብ ዘለና ኣብ ዝዓድብ ዘለኹማ ትፈልጥዋኹም ደንቨር ኮሎራዶ እንታይ ስትራይድ ኮሚኒቲ ሴንተር ትበሃል copy okay so قدر خلت اتم رفيجي اتي ميديكيد ማለት እቲ ናይ ሕክምና ብናፃ ንክትወሃብ ዝወሃቦ ናይ ሜዲካል ኣሲስታንት ረፊጂ ኣሲስታንስ ከ ዓበይኦም ክረኽቦ ዝኽእሉ እዚ ኩልኹም ኣበብ ዘለኹም መስቴት ትፈልጥዎም ሊስ ፊዚካል ሎኬሽን ዓበይ ምዃኑ ከዓ ሊስት ግበረልና እዮም ዘሎ ስለዚ ከዓ ሰርች ጌርኩም ረፊጂ እንተመፂኹም ትፈልጥዎም ኣበይ ከይድኩም ሓገዝ ትረኽቡ እንድሕር ንስኹም ዘይትፈልጥዎ እውን እዚአን ኣጀንስታት እዚኣተን ኣብተን ኣብ ዓድኹም ዘለዋ ሶሪ እዘን ኣጀንሲ እዚኣተን ኩለን ባዕለን ከተሓሒዘኹም ስለ ዝኽእላ እውን ናብአን ከይድኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ so I have in Colorado ኣነ ዘለኒ ኣብ Colorado ከም ፃልኩም እየ so Department of Human Service Colorado Refugee ይበሃል ኣገዳሲ እዚ ቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ክፈልጥዎ ዘለዎም ጉዳይ so list name one clinic primary care ዘለዋ እቲ ኣብቲ ምስከድካ ኣብቲ ስትራይድ ኮሚኒቲ ሴንተር ምስከድካ እዚ like one person እቲ primary doctors መን ክኸውን ይኽእል so you can just go ahead and find out ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ፀገም የለን you can straight community health center ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንሱ ማለት what is one reason that can help the refugee learn English ቋንቋ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ቤት ትምህርቲ
ወይ ከዓ ዝኾነ ሪሶርስስ ኣብ ዘለኻዮ ምክንያቱ ቀዳምነት ቋንቋ ክወስድሎም እንታይ ኣሎ ኣበብ ዓድኹም ኣበብ ዘለኹሞ እዚ ቃል እዩ ዝበሃል ESL ኩልኹም ፋሚልያር ምስኡ ኮሌጃት ኣሎ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ then ESL ሶርስ ናቶም እዩ English as second language ከይዶም ክመሃሩ ኣለዎም ከተመዝግቦም ስራዮ ሕክምና ሜዲኬር ቤት ትምህርቲ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቋንቋ ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ኢንተርፕሬት ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ከ ኣለኩም ሎ ማለት ዝኾነ ካምፓኒ ኣለዉ ትግርኛ ትራንስሌት ዝገብሩ ኣለዉ ሕጂ ንግዜ ኣነ ይሓዝክዎምን እምበር ይህልው እዮም ኣለዉ ሰባት ዝክርኤ ኣለዉ ግን የብለይን ሶ እንታይ ኣኹም ክትመልኦ ኣብዚኣ እቶም ቋንቋ ዝኾነ ካምፓኒስ ቋንቋ ትራንስሌት ሰርቪስ ዝገብሩ ካምፓኒታት ቆፀራ ዝሕዙ ድዮም ካልእ ዝሕዙ ድዮም ተኸፊሎም ዝገብሩ ስሞም ኣብ ዘለኹም ዓዲ ኣናዲኹም ኣብዚኣ ክትእትዎም ኣነ ንግዚኡ ሓበሻ ኤዱኬሽን ጥራሕ ነቲ ክሕልፈና ኢለ ክሓልፎ HE እናበልኩ ክኸይደ ምክንያቱ ነቲ ኣፕሊኬሽን ገለ ነገር ክመልኦ ኣለኒ ግን እዚ ከምኡ ኢለ ዝሓልፈ ኣሕዋት እቲ ትክክልና ከተእትውሉ ክትክእሉ ኣለኩም እንታይ እዚኣ ትምልከት ኣብ ዘለኻ ዓዲ ትግርኛ ዝትርጉሙ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝ ዝቕይሩ ሰባት ኣለዉ ንዖም ደው ኢልኩም እንታይ በሃል እቲ ካምፓኒ ኔምካ ወይ ከዓ እቲ LLC ናትካ ወይ ከዓ እቲ ስምካ እንተልካ ትነግረካ እዩ you can put it in here so እዚኣኻ where in community can refers access refugee cash assistance ዝረኽብሉ ዘለዉ ከባቢ ኣበይ እዩ ኦኬ ክልተ ነገር ክረኽቡ ሰለስተ ነገር ክረኽቡ እዮም ኣሕዋት ጥረ ገንዘብ ክረኽቡ እዮም ንእሽተይ ካሽ ኣሲስታንስ ፉድ ስታምፕ ክረኽቡ እዮም ካልእ ከዓ ሜዲኬር ከዓ ክረኽቡ እዮም ሶ እዚ ኣብዚ ናይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሰርቪስ ናይ ኮሎራዶ ዝበልናዮ ኣብኡ እዩ so you can put it ኣብ በብዓድኹም ግን ኣብ በብ ዘለኹም ግን ተፈላለየ ቦታ ስለ ዘለኩም ነናይ ባዕልኹም ኣለኩም ቶም ምናልባት ፉድ ስታምፕ ትወስዱ ኣብኡ እዩ ብሓንሳብን ፉድ ስታምፕ ሜዲኬር ኦኬ what is in community እቲ ኒትሪሽን ስናፕ ዝወስድሉ ኸ እቲ ናይ መግቢ ፉድ ስታምፕ ኸ very much the same እሕና ንቕመጠሉ ኣብ ሓደ ኣድራሻ እዮም ናይ ስናፕ ክድ ናይ ሜዲኬር ክድ ትረኽበሉ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ so እዚ ጀነራል ከነእትዎ ዘለና ኢንፎርሜሽን በዚ ንተርፍ ንሓልፍ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣገር አንሰለስ sorry for that okay sorry ምልሳ ስለ ዘለኒ okay so ወዲና ኣለና እንታይ ኢና ኣለና ኩሉ ሻዕ save and continue ምክንያቱ ሴቭ እንተዘይገርናዮ እቲ ነገር ኣይከይድን so far ሓደ እዚኣ ቲክ ኮይና ዘላ ወዲእና ማለት እዩ ኩለን እዚአን ትሪኡና ኣለኹም በብሓደ ራእዮን ትሪኡና ኣለኹም ክሳብ 7 ክንውድአን ኢና ብሙሉአን ሓንቲ ኢና ወዲና ዘለና زر خلت هم متسينا هجي هنجم راينا وصل 3 4 5 6 كلن جرين كبانان حساب اني نحن اوكي stay calm مساي عقل كبر قرم so نحنا توم sponsors are your sponsor group members نحنا توم كابزي sponsor نقبر سبات حمشت سبات بوحدنا هجي كنملأ so primary contact اتقداماي تبلوم كابتوم حمشتخا اتي حلافي تبلو نقول له من كوني خير okay so سمي last name ادراشا 1111 كنبلغينا اسكوفاكس ابينا كنبلغينا دنفر كولورادو ستيت بزلو كولورادو very easy تقبروا تدخلوا مالاتي تليفون this okay first name ka last name ka አድራሻኻ እቲ አድራሻ ናይ ትቕመጠሉ ገዛ ማለት እዩ ትነብረሉ ከተማ ሲቲ ደንቨር ስቴት ካ ዚፕ ኮድ ሴልፎን ናምበር ካ ኢሜል ካ
birth date تبلنا له so birth date مقلاد 01 كندا توليدتها 1997 زي حق ده اوكي I wish I could do that gender ناتكا male مالت اوكي 01 why is not okay so male Hispanic دخاوك Latino دخا no تعانت رئيسي زلكا Black African American very much so እዚአን ምስቲ ሓለቓ ወይ ከዓ ናይቱ መጀመርያ ዝኸፍታ ኣካውንት ሰብያ እቲ ፕራይማሪ ኮንታክት ማለት እዩ ሶ ደስ በለ ተስፍኦም ኣድራሽኡ እዚ ዝነብረሉ ከተማ እዚ ስቴት እዚ ዚፕ ኮድ እዚ ቴሌፎን እዚ ኢሜል እዚ ዕለተ ትውልዱ እዚ ሜል ምዃኑ ናን ስፓኒክ ምዃኑ እነን ብላክ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ምዃኑ እዚኣ ናይቲ ሓደ ሰብ እንታይ ኮይና ኣላ ትወዲኣ ኣላ ናይቲ ቀዳማይ then let's move on to second so ካልኣይ መን እዩ ዘድልየካ ኦኬ ኣሕዋት እጁ ይቁረታ اوكي ካልኣይ ሰብ መን ኢኻ ትገብር ኣብዚ ሕጂ ሲኢ ምክንያቱ የብለይን ኦኬ 111 እቲ ሰብ ካልኣይ ትገብሮ ኣነ ስቂለ እየ ዝኸይ ዘለኹ ሕጂ ኣሕዋት ኮልፋክስ ዴንቨር ኮሎራዶ 80012 phone 303 455 2234 okay email whatever come okay then ክንደይ ተወሊዱ maybe ደስ በለካ ክትብሎ ተኽእላ 83 ተወሊዱ ዝኾነ መዓልቲ ክንበ ኢና ዲሰምበር 21 በዚኣ ምስ ክልክም ዝገበርኩም ሲ ኣብኡ ክሪኦኩም እቲ ትክክል ተወለድኩምሉ ማለት እዩ ስዑ ጀንደር ሜቢ ፊሜል ክትከውን ትኽእል እዚኣ ሜል ክኸውን ይኽእል ሜል በቃ ፊሜል ሂስፓኒክ ኖ then black African American very much the same okay ሳልሳይ ሰብ ክንከይድ alright FF FE Adrasha 1111 is Fax Avenue City Denver Colorado 80012 303 556 2345 okay then email naizika yeah whatever habesha education yahoo.com ተወለደሉ okay no it's too old don't get it too old maybe alright 98 there you go so gender male is the same no black African American number 4 so ካልፈና ስለዘይ ክእለ ናይ ግድን ብዘይብኡ ክንሓልፍ ስለዘይ ንኽእል ኣሕዋት ዝመልኦ ዘለኹም CF 11122 Denver እዚ ቀይሕ እንተልይዎ ጠቕላላ እዩ ዘይሕልፈካ Colorado 0012 03 678 9924 to Yahoo
كم ما استولدوا سنة حدا بخاخوني خل who knows no no black African حمشاي سب CFDD RRR 234 East Denver Colorado 0012 cell 310 345 5678 okay yahoo.com okay زغا مع استواليد حمسة سب whatever it is تولد خوني خالي alright man so no black African very much so انتاينا نقبل زلنا زي حوات دي بوحدو نريو مالنا بوحدو اتيوم حموشتي خمزي أنا قبركم المولوان I know they are clear كوينات كنت خليها تسفى قبر حتى قداميتي very easy حموشتيهم لايك حموشتيهم information أبزي أمسا تخمم شو انتاينا نقبر اندحر كاب حموشتنا لعلو خونكم آدم منبر كتقبر تخلها حصو you don't have to تاي زي من لعلك كماليتي so اتي commitment form زبهر الله sign it دخونه فورمي نسو قا upload نقبرينا قدمو زي انك تواني so I certify إذا من نقرا زي أتم كم زقبر كاين كم زخونكا مجمرة اتي commitment form signature كم زقبر كالو كان كليك قبر اسو انتاي زي انه لك محوات reception كموز قلو airport خيركا كم تقبلهم كم تقبلهم زي كله زي انتاي زي كله take تقبر لك make a plan هذا هاوسين ናይ ገዛ እዚ ኩሉ ኣሰራርሓ ኩሉ ሓላፍነት ክትወስደሎም ከም ዘለካ ከተንብቦ ኣለካ ቲክ ክትገብር ኣለካ እዚኣ እዚ 1218 እዩ ኣብዴት ኮይኑ ኣሕዋት ቅድሚ 10 መዓልቲ ማለት እዩ apply for benefit ከምኡ ዝብል ናይ ስናፍ በል ሜዲካል በል ባላ ተናፍ በል ባላ ካሽ በል SSI በል ኩሉ ከም ዝገብረሎም ሙሉ እዚ ብሙሉ ቲክ ክትገብሮ ኢኻ ክሳብ 9 ፔጅ እዚኣ so learning English كم ويز بلنا essay translate كم ويز بلنا service كم orientation تخونه orientation تو بزعبة سراح بزعبة بانكي بزعبة budgeting كله خط كتمهرم على لك إزبل بزعبة الصراحة education and child care so نزو كله take care كا نزيع document زيع save care كا نزيع document زيع save care كا so نابقى submit تقبره نهجي ግን ኣነ ዝኾነ ዶክመንት ፋይል ሳሚት ገብር ሕጂ ኣብዚኣ ዳውንሎድ ምስ ገበርኩ ኣብዚኣ ከይድ ማለት እዩ ካብዚኣ ምስ ከድኩ ካበይ ከምፅእ ለሰይ ዶክመንትስ ንኣብነት ስቂል ነዚኣ ነቲኣ ሳይን መጀመርያ እንታይ እዩ ተሓቅነት ነቲኣ ኩላ ቲክ ጌርካ ብሙሉእ ኣንቢብካ ቲክ ጌርካ መወዳእታ ሴቭ ጌርካ ንሳ ክትኮን ኣለዋ እታ ዶክመንት ኣብዚኣ ትመፅእ ኣነ ግን ነዚኣ ክገብራ እየ just for the sake of ንክንሓልፍ እንተሕሊፋትኒ ማለት እዩ كم أزي ناهيج زقبوركو سئلي طبق آتي الله so زي commitment forms بحال ساقن غير كايدو yes كتقبر أخانة كله زي تتنقى أتي all group members are at least 10 شومن تخدكون لكم yes تمحمش تخم group members have complete the background check تقبر لكم yes I make sure that the group member live in the same or nearby community زي بزحات سبات تدناغروكم الله مجمريا قاليكم نحنا كاب حدا ستيت ناب حدا ستيت نقبر نقول إذا كل نروي نحنا أتري أقول له ناي مقبل ناي تا commitment form ندحر نسخة أبا هايو خنكا وكان نسخة ندحر أبيتا خنكا يتا صغيرة بنا بكولورادو ندحر أنا بكولورادو أهلي different state حوال different state كساب زخونه إتهم رفيجة خان ندحر بكولورادو أتو اليوم ناي كولورادو محدر عزلو أما قابل سوري تي ناي ميديكير بل ناي application بل ناتي أم كتقوم كله تو paperwork ناي كولورادو
ሶ ልክዕ ሕሰብዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢና ንዛረብ ዘለና ኤርትራ በይና ምሕደር ኣለዋ من ኢትዮጵያ በይና ምሕደር ኣለዋ the same style ክሳብ ዝኾነ እዚ ከዓ ስቲል ኣብቲ ውሽጢ እቲ ብኮንግረስ ዝተመሓደሩ ናይ ባዕሉ ሴኔተር ዘለዎ ሃገር እዚ ማለት እዩ ሶ ናይ ባዕሎም እንታይ ዓይነት ፍልስታን ይሂቡ እንታይ ዓይነት ካሽ ኣሽታንት ይሂቡ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ነቲ ረፊጅ ይገብርሉ ናይ ባዕሎም እዚኦም ናይ ባዕሎም ስቴት ኣለዎ ስለዚ ቴክኒካሊ ኣብ ክልተ ስቴት ክትኮኑ ትኽእሉ ኣብ ሓደ ስቴት እንተኾንኩም ክኸውን ዝኽእል ካልእ ናይ 20 ደቂቕ ፍልልይ ዘለዎ let's say ኣብ ዶብ ናይ ኮሎራዶን ዶብ ናይ ዩታን እንድሕር ኣለኹም ዩታን ኮሎራዶን መፀጋግዕቲ ኢና ንበልና ንሕና ምናልባት እዚ ናብቲ ዌልካም ኮርፕ ኢሜል ክግበር ዘለዎ እንድሕር 20 ደቂቕ ክትመፅእ ትኽእል ኮንካ ካብኣ ናብቲ ዘለዎ ናብቲ ሰብ ናይ 20 ደቂቕ ናይ 30 ደቂቕ ርሕቐት እዩ ዝብለካ እንድሕር ኣሎ ትመፅእ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ካብ ካልእ ስቴት ኤቭሪዴይ ተመላሊስካ ክትሕግዝ ትኽእል እንድሕር ኮንካ እዚኣ ኣጌስ ክትሕተት ዘለዋ ናብቲ ዌልካም ኮርፕ እያ ደስ በለ ዘይመልስ ሕተ እያ እዚኣ ዝሓተትኩም ሰገርክዋ ሕተ እያ ካልእ ሰገርክዋ ሕቶላ ኣብ ናይ ካናዳ ስፖንሰር ኣለና ጀሚርና ኣብዚ ከኣፕላይ ክንገብር ዶ ብክልተ ማለት እዩ እዚኣ እውን ክምልሳ ዘይክእል ሕተ እያ ናብቲ ዌልካም ኮርፕ ክኸይድ ዘለዎ እዩ እዚ ቨሪ ማች ናይ ካናዳ ኮፒ ሲሚላር እዩ ቨሪ ማች ኣይኖ ፍልሊ ኣለዎ ግን ካብኡ ካናዳ ዝጥቀሙሉ ነበሩ ዘምፅዎ ክሳብ ዝኾኑ እዚ ሲስተም እዚ ዝጥቀሙሉ ዘሎ እዩ ሶ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣነ ዘይመልሶ ሕተ እዩ ኣይደኖ ካልእ ክሳብ ክንደይ ከምፅኡ ይኾኑ ኢልኩም ዝሓትትኩም ኣለኹም ኣኮርዲን ባይደን ምምሕዳር ኣሕዋት ንዓመት ከባቢ 125,000 ህዝቢ ክኣቱ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ መደቡ ስለዚ በዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ከዓ በዚ ልዕሊ 60,000 ይኾን ሰባት ኣፕላይ ንክገብሩ ኢንተረስት ናይዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ፅፉፍ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብዛዕባ እዚ ብጣዕሚ እንድሕር እዚ ገርናዮ ማለት እዩ ሶ ናብቲ ገለ ሕቶታት ክምልሶ ዘይክእል ሕቶታት ብዙሕ ኣሎ ድሓና ማእከል እውን ክመፅእ እየ So, the sponsor group will support the refugee family of the minimum of 3 months. ንሰለስተ ወርሒ ከም ትሕግዞ ፈሊጥካ ኣለኻ ዲኻ የስ ኣብ መወዳእታ ናይታ ቪድዮ ረኣይዋ ኻ ልዕሊ ዓቐን እንተመፂኡ እውን ካብ ጅባኻ ኢኻ ትከፍሎ ማለት እዩ ኦኬ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እዚ ኣይትረስዑ ሶፋር ክልተ በፂሕና ኣላ ሶ ኣሕዋት ኣፕሎድ ነቲ ትሬን ሰርቲፊኬት ኣፕሎድ ግበሩ ሶ ያ ንመምሃሪ ኣነ ዝኾነ ስኢለ ብላክ ኤንድ ዋይት ኣፕሎድ ገብረ እዚኣ ናይ ሎማዓንቲ ዘዳለኽዋ ማለት እዩ ኣፕሎድ እሶም ግን እቲ ኣፕሎድ ትገብርዎ ሪጀክት ካይትበሃሉ ሜክ ሹር it should be the right document እቲ ትሬን ተገበርኩምሉ እቲ ዶኩመንት ናይ ባዕሉ ክትፈልጥዎ ኢኹም እንድሕር ሓበሬታ ብዛዕባኡ ደሊኹም ምናልባት ከሪአኩም ይኽእል very easy እቲ ዶኩመንት simple there that's it زيادة certificate completion ማለት okay نوصل add refugee information save and continue لنا حكي let's double check that add refugee رايا ስለዚህ በልና ሕጂ ናብቶም ረፊጂ ኣቲና ናብቶም ስፖንሰር ንገብረሎም ሰባት 10 ደም ገለ ናብኦም ሕጂ ኣቲና ኣለና ወዲ ሓወበይ ያ ይቕረታ ሕለቢና ዘለና ታወዲ ኦኬ እንግዲህ ፋትናይ ትብል መስል እሞ ኣይትገድፈና ያ ዘላ እንደገና እውን ኣይዕረፍና ኣላና ሆሊዴይ ኮይኑ ከዓ ዕረፍቲ ኣትፈቱ ኣይዕረፍናን ከዓ ስራሕ ኮይኑ ሽግር ኮይኑ እዚ ሆሊዴይ ተኣሰርቲ ስራሕና ቢዚ ኢና ሶ ሰለስተ ወርሒ እዚኣ ኩሉ ሻዕ ደጋግሞ እዮም ሰለስተ ወርሒ ክትፅበ ክትክእል ኣለካ ኣብዛ ዓዲ ምስ ኣተው ንስኻ ሪኣፕላይ ንካልእ ሰባት ክትገብር ስለዚ ፋሚሊ ክሳብ 10 ሰባት ከተምፅእ ትኽእልካ እዚ ፋሚሊ ብዙሓት ሰባት ትዳናገርለኹም እዚ ክብል ከሎ ኣብዚ
it doesn't matter ሓደ ስድራ ክኾኑ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ጥራይ ኣብ ሓደ ሃገር ዝቕመጡ ፋሚሊ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ሓደ ሃገር ክብል ከለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ገሊኦም ኣብ ዓድዋ ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ከዓ ኣብ ካልእ ክኾኑ ይኽእሉ ስም ሃበኒ ናይ ኢትዮጵያ ዓድታት ማለት እዩ መቐለ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘለኹ ጥራይ ንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ይኹኑ እምበር 10 ኣዝማድ ክኾኑ ይኽእሉ ቤተሰብ ክኾኑ ይኽእሉ ዘይፋለጡ ክኾኑ ይኽእሉ ጥራይ ንስኻ ኣፕሊኬሽን ትገብራ ናይ ኩሎም ሓንቲ ምዃና ፍለጣ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፁ ግን ኣብ ሓደ ሃውስሆልድ ክነብሩ ከም ዘለዎም ክፍልጡ ኣለዎም ሓደ ሃውስሆልድ ማለት ዳዝሚን ኣብ ሓደ ገዛ ምንባር ኣሕዋት ዋላ ክልተ ክፍሊ ድዩ ሓደ ሃውስ ተኻሪኻ 6 ክፍሊ ድዩ ዋላ ክልተ ገዛ ጥቓን ጥቓ ተኻሪኻ ድዩ ኣትሊስት እቲ ዝወሃቦ ዝኩሉ ንብሎስ ካሽ ኣሲስታንት ዶ ፉድ ስታምፕ ዶ ሜዲኬድ ዶ ዝብል በቲ ስም እዩ በቲ ግሩፕ እዩ በቲ ፕራይማሪ ግሩፕ እዩ ንኩሎም ብሓንቲ ዓይነት ካርድ እያ ትወሃቦ ቴክኒካሊ እዚኦም ፋሚሊኦም እዚኣ ፋሚሊ እንዳበልካስ ክትፈላለዮም ትኽእል ኣይመስለንን ግን ኣብ ቀፃሊ ከዓ ሓቢርና ክንሪኣ ኢና ሕጂ ብሓደ ነገር እዮም ኣፕላይ ዝገብሩ እዚ ብሓደ ነገር ኣፕላይ ተገይሮም በብስሞም ይመፁ ማለት ሕጂ ነናይ ውልቆም ኣይኮነን ዝመፁ ናይ ሓባሪቱ ኣፕሩቫል ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፋሚሊ መግለፂኡ ፋሕ ዝበሉ ብሓንሳብ ምጥርናፍ እዩ ጥራሕ እዩ ዜና ሃፍቱ ደቁ ስድርኡ ጥራይ ምስ ሰበይቱ ክኸውን የብሉን ሓደ ካልእ ቤተሰብ ካዝንስ ኤንድ ኤክስተንድ ካዝንስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ታይዳ እታ ፋሚሊ ተጠርኒፋ ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ ኣብ ሓደ ግሩፕ ኣላ ን30 ን3 ወርሒ ወይ ከዓ ን9 መዓልቲ ሶ ገሊእኩም ገሊኦም ኣብ ኡጋንዳ ኣለዉ እንደገና ሓደ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ብሓንሳብ ገረሎም እሳይ ትብልን እያ ኣብዚኣ ኩሎም ኣብ ሓደ ቦታ ክህልዎም ሓደ ገሊእኩም እንድሕር ቆረታ እንድሕር ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ረፊጂ ስታቱስ ተመዝጊበ መጀመርያ ሕጂ ዝነብረሉ ዘለኹ ግን ኣብ ኡጋንዳ እዩ ኣየናይ ክጥቀም እዚኣ እውን ንስኻ ኣብቲ ድሓር ምስ ምፃእኽዎ ሕቶኹም ትምለስ ዝኸውን ከምኡ እንተኮይኑ ግን እቲ ካርድ ናምበር ምስእትኻ ክፍለ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን እዚኣ ትምለስ ሕቶያ ኣነ ዘይመልሳ ሕቶያ እዚኣ እውን ምናልባት ኣበይ ከም ትጥቕመጥ ኣብዚ ኣድራሻ ክትነግርኻ እቲ ናትካ ናይ ኤንኤስኣር ካርድ ወይ ከዓ እቲ ካርድ ናምበርካ ክትበና ኢኻ ክትነግርኻ ስለዚ እዳዝንት ካርድ ናምበር ሲ ስፔሲፊካሊ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ እዩ ኢትዮጵያ ኣድረስ ዲፖል ዝገብር ኣይደኖ ስፔሲፊካሊ ንዑ ብውሽጢ ኣነ ይፈልጠኒ ሶ ቁርብልል ኮንፊዝ ከዓ ንሳተ ሕቶሳ ከዓ ናእሹር ኮንፊዝ እያ ምናልባት ንዓ ዝፈለጣ ዝበፅሓ እንተልዩ ኣብዚ ኣሕግዘኒ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሱሳት ሓትዋ ሕቶታት ምን ኣለኹም ኣነ ካርደይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣውፅአ ነበርኩ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝነብረሉ ዘለኹ ግን ኣብ ሱዳን እዩ ብለካ ሓደ ሰብ ሓደ መጀመርያ ሱዳን ከም በዓል ኤርትራ ገለገለ ሃገራት እቶም ናይ ዌልካም ኮርፕ ከይዶም ኢንተርቪው ክገብሩ ውሕስነት ስለ ዘይብሎም ኣይፍቀድን ዘይፍቀድ ሃገራት ኣሎ ኣብ ሊብያ ኤርትራ ካልእ በዓል ጀርመን እውን ይብሎ ኣይድነዋ ጀርመን ኣውፅኡ ኣብኡ ይብሎ እዩ እተን ዘለኻየን ዓዲ መጀመርያ ናይቲ ረፊጂ ኣብታ ዘረኣኹም ፓርቲ ትኸይድኩም ረኣይዋ ኣብኣ እፍቀድ እዩ ኣብኡ መፅኦም ኢንተርቪው ባዕሎም ቶም ናይ ዌልካም ኮርፕ ኢንተርቪው ስለ ዝገብሩ ይፍቀድ እዩ ሴፍቲ ድዩ ውሕስነት ድዩ ፕሮሰስ ክጅምርዎ ክእሉ ድዮም ኖ እንድሕር ኢለና ኣለያ ሊስት እንድሕር ኣለያ እታ ዝነብረላ ዘለካ ዓዲ ኣብኣ እዚ ዕድል እዚ የብልካ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ረፊጂ ካርድ ይሃልወካ እታ ዘለካይ ዓዲ ሲ ኣይመፅዋን እዮም ንዓ ፕሮሰስ ኣይገብሩልካን እዮም ሊብያ ንኣብነት ከምኡ እያ ኤርትራ ከምኡ እያ ተን ሊስት እንተሪኢኹማ ኣብታ ፓርቱ ይብላ እዩ ሶ ሶሪ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ነቲ ሕቶታትኩም እንዳመለስኮ ወይ ከዓ እንዳበልክዎ ስለ ዝኽእል ኦራይት እዲት ክንገብራ ኢና እቲ ፕራይማሪ ኮንታክት እትወሰድ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ እንተልካኒ መጀመርያ ዝከኣል እንተኮይኑ ቋንቋ ክምልስ ቴሌፎን ዝምልስ ኢሜል ዝምልስ እንተኮይኑ ኮሚኒኬት ክገብር ዝኽእል እንተኮይኑ ንሱ እዩ ዝፅዋዕ ሓላቓ እዩ ንሱ ምስ ተፀዋዕካ ተመራፂ ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓ ብካልእ ተመራፂ ከዓ እንታይ ትገብሮ ለሰይ እንድሕር በዓል ስድራ ዝበዝሐ ቆልዑ ኣለዎ ኮይኑ ንሱ ምስ ሰበይቱ ደቁ 4 ቆልዑ ኣለዎ ካልእ ግሩፕ ውሕድ ዝበለ ተሓቶ ሓዊ ካድዩ ገለ ሓደ ጓሎም መኻ ጓሎም ክኻድያ ክልተ
ደቆም ደቂ እንዳበልካ ትሕውሰሉ ተኮንካ እቲ ዝበዝሕ ስድራ እንተልዩ እቲ ዝበዝሕ ሕሊድ ይጥዕመልካ ነቲ ፕራይማሪ ኮንታንት ዝምድንኡ እንታይ ይብለካ እዩ ወዲ ድሕር ኮይኑ ወዱ ሰበይቲ ኮይና ሰበይቲ ሕጂ ንክጥዕመልካ ኢኻ ንሱ ከዓ ካልኣይ ከዓ ከም ምርጫ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ተመራፂ ቋንቋ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዝከኣል ክኸውን ኣሎ ኦኬ so how do you ወይ ከዓ sponsor group coordinate know the refugee ብከመይ ነዚ ሰብ እዚ ፈሊጥካዮ እያ ትሕቶ so ኣብዚ ዘለና በዚ ኣሮ እዚ ንሕና ዘድልየና ሕጂ እንታይ እዩ parents like you know parents suppose or child whatever ወይ ከዓ other family ክንብልና ግን ንሕና ስድራ ቤት ንኸ ስድራ ቤትና ንዘርብ ዘለና enter the name that listed on the refugee government ID make sure that እታ ስምሲ ኣብታ ናይ refugee government ID ዘላ ስም ወይ ከዓ ኢኻ ክትጥቀም ትኽእል ወይ ከዓ ፓስፖርት ናሽናል ID ወይ ከዓ ድራይቨር ላይሰንስ ዝብል ግን ንዓና ዘድልየና ፓስፖርት የብልካኒ ናሽናል ID ድራይቨር ላይሰንስ ገለመልና ኤርትራዋናይ ክህሉን እዩ ሒዝካዮ ትመፅእ ኢኻ ስለኒ ኣብታ ናይ ረፊጂ ዘላ ተመሊኣ ዘላ ስምካ ብስነ ስርዓት ንሰምላ እያ በዛ ላዕሊ ልዋ ዘሎ ጆሲ ክንከይድና ሕና ጆሲ ማያ ኦኬ ጆሲ ክንብሎ ኢና ፈርስት ኔሙ ሚድል ኔሙ ከዓ ማያ ክንብሎ ኢና ማእከላይ ስምካ ማለት እዩ ላስት ኔምካ ከዓ መን እዩ ኦኬ ተኽለ simple so refugee it's primary سبزي refugee date of birth ما أسيتولد السبزي كما يزبلنا أبزي أنا كليك نقبر نزي أن تحت نقبره مخنياتو نبزينا كيد 9 توليد نبلو قال معلتي whatever December 20 مالتي so زيارة United States Refugee Admission Program USRAP case number is እንታይ ኢሉና ዘሎ or we ከኣቶም international the refugee form of ናይ resettlement ኣለካን or ቶም IOM ዝበሃሉ እንታይ ዘሎ the number start with ክልተ letter ክልተ ቃል ጅምራ followed by 6 ወይ 8 numbers በዚኣ numbers ኣለዎ so this is not a case number from the United Nations case number ኣይኮነን ከምዚ ኣለዎም ዶ ክህልዎም ክእል whatever ትዘለዎም number ሲ ኣበይ እዩ ካብዚ ዘሎ so ኣለዎም does the refugee have yes refugee admission program I'll say yes هلو خون تزيبل ግን no ትብሎ ማለት እዩ ተዘይብሉ ከዓ no ንልካ ተቀፅል ትሓልፍ ኦኬ yes ግን እንታይ እዩ ዘለዎ ኦኬ AB 1 2 3 4 5 6 7 8 ክሳብ 8 ስዒቡ ዝመፅእ ቁፅሪ ይኣክል ከምዚ ዓይነት ክልተ ሌተርን እነን ካብ 6 ክሳብ 8 ቁፅርን ዘለኩም እንድሕር ኮይንኩም ሳታ ናምበር ማለት እዩ so what is the primary contact are you looking to sponsor located right now ሕጅስ ኣበይና ይነብር ኣበይ ዓዲ ኣሎ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ ክሊክ ንገብር ኢና please enter the valid yes okay enter valid كائن الحرة AB dash 1 4 5 6 7 and 1 maybe let me do it all right thank you እቲ ካራክተር አይተጠቀም ኩሉን መስልን okay so ኣበይና እዮም ዘለዉ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኢና ከይድ ባዕለን ተን ሃገራት ክመፃየና ኣብዚኣ ማለት እዩ ኢትዮጵያ sorry what the video ንውሕ ክትብል እያ ምክንያቱ እቲ application ክሳብ ዝኾነ ቀስ ኢልና ኢና ክንገብሮ ኢትዮጵያ okay state what do you call state let's go to Ethiopia again city አዲስ አበባ ክንብለና ሆነ okay then next okay let me see it yeah next okay the refugee place of birth أبي تولدوا Eritrea إذا كنت أقول لكم أحوات بالتعميق أسئلة أخات غير مبر
Okay, Eritrea. I wish search هلو كان مغلطي فيك. State, I don't know. ደቡብ እንታይ ትብሎ ከምኡታት ኣለዎ ኣብ ስቴት ገለመለ ኣለዎ ዲ ናይ ኢትዮጵያ ኣሕዋት ኢለ ኢትዮጵያ መለየ ዘለኹ ሶ እንተልይዎ ተጠንቀቑሉ ብሶ ሲቲ ካብ ንዓንደም ዝዓቢ ከተማ ኣሎ ዲ ኣይመስለንን ንዓንደም enter the sex that listed on the refugee government ID እንታይ እዩ ሜል ተባዕታይ ድዩ ኣንስታይ ተባዕታይ ኢሎሞ ፈሪዩ ሜል ኦኬ على الحرار دي تمرعيدي single married engaged divorced بقى زي كل اللي كذا انت سو بعد الحلقة نقدر مرعو religion we can just call it Christian okay ethnicity yeah we are Tigrinya right not Afar there is Tigrinya whatever if you are kunama فتاس انني تعشو مخاتي alright somewhere here Tigrinya alright native language yeah Tigrinya Grum nationality Eritrean CD somewhere here perfect so next እቲ refugee identification upload okay እዚኣ እንታይ ኢና ክንገብር ሕጂ ፎቶ كما ዝብልናዮ ናይቲ primary contact እዚ ጆስ ተክለ ኣብቲ ዝገብርዎ ትሰድዎ ስእሊ ሕዋት ዳቢሳ ክህልዎ የብሉን ናይ ፀጉሪ ዕማመ ገለ ነገር ከምዝታት ተሸፊኑ ክሳብ ታሕቲ ክህልዎ ይኽእሉን ከምዚኣ ልክዕ እዚኣ ፅብቕቲ ቆቡዕ ከመበይ በራሕ ከማይ በራሕ እንድሕር ኮንካ ቆቡዑ ናይ ኣድልየካን ኣብኡ ከሎ ዋላ ፍላት ይኹን ግደፎ ስማይል ኣይትግበር ኣይትስሓቅ ኣሜሪካ ክመፅእ ኢልካስ ቢግ ስማይል ኣይሃለወካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ so እቲ ፓስፖርት ፎቶ let's upload it እንታይ ፎቶ ክበና ክእል can we try again this thing ወስዶ ዲኹም እሲ እዚ ገይረሃ ባስኢላ ትወስደልና ዘላ ኣነ ኦኬ ሶ እቲያ እንታይ ኢኹም ትገብርዎ ቴክኒካሊ ኣብዚ እቲ ፎቶ ተሳኢሎም ሰዲዶም ስኢሎም ደም ገለ ምስ ሰደድልኩም ብፌስቡክ ድዩ ገለ ሴፍ ትገብርዎ ኣብዚኣ ነንስዑ ካብኣ ከዓ ትኸድዎ ማለት ግን ሜክ ሹር እዚ ኩሉ ትብልኦ ዘለና እቲ ጉድ ስታንዲንግ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ኔቸር ኦፍ ባክግራውንድ ብድሕሪትካ ፀሊም ክኾን ኣለዎ ከምዚ ገረብ ዘለዎ ገለ ዘለዎ ኮላ ምሽ ኣለካ ንክምልክዓልካ ንገለመለ ክጥንቀቕ ኣለካ ወይ ፒር ዌይት ወይ ፒር ብላክ እቲ ፌስ ናትካ ከዓ ብስነ ስርዓት ክኸውን ኣለዎ passport photo telcam they should know that right refugee claim the past experience ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ did the refugee previously suffer any harm in their country ማለት no refugee እንድሕር ኮንካ refugee ኢኻ right ኣሲርካ ነርካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ተገሪፍካ ነርካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ይጋጢሙካ especially as Eritrean yes of course yes so who harm many to ነዚ ሳዕበኒት ዝሓርም ዝገበረ ስፔሲፊክ ኔም ኣይትፀውዑ እዩ ዘሎ ንሕር ደስ በለ መራሒ መስርዕኩም ነይሩ ደስ በለ ይትበል እንታይ ዳ just you can call it government whatever you want so እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ክትገብሮ ዘለካ ንስኻ simple many harm ገይሩካ ከይዚ ሓደ ከይዚ እዚ ንባዕሉ ማለት እንታይ ኮንካ ካወፂኻ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ so were they harmed because of their ብምንታይ ሃሪሞም እቲ ሃርም ዝጎድኡኻ ምክንያት ናትካ ሬስ ethnic religion nationality ወይ ከዓ politics ካብዚ ኢኻ ናይ ግድን እንታይ ህዲሙካ ንዓኻ religion ክኾን ትኽእል ኢኻ maybe ጴንጤቆስተ ክትኮን ትኽእል ኢኻ
political نخلي إرسال زقات مالتي yes so describe political for sure and then some religion تليكم religion كان عند race مالسي minority society أخم تنبرو وسخاتكم زبلو بتاعنا يلا نسخ عند حر واحد كنا معها مو واحد هزبي كنا معها بعليتك تقعد إنه أستاذ سمع فلتني من البعضكم عن التلو تقرأ خا واحد minority أخم مو بخم تاتون تقع عند حراليو زي as I said I'm not a lawyer I'm not a specialist in immigration things so I'm doing is just teaching you guys okay make sure what's saying here right way Conor. Okay, describe what happened. Include what, like what harm they, experience. انت اخا describe تقبر ابزي. قلصو. تارين كارو. اسير كارو. راح نيركا. تدر نيركا. ابكال نيركا. كم زخمانا خا بزح نقر دقات مو بسبات نيرم. So you get describe in here. You gotta say something. ابزي بزح نقر كتبل. قالك كساب at least 500 characters بزولو. So زي اتاكيزيا. اتاكيزيا. نمنتاينا نزل زي زي صبو غيرها كالصالني سو نعها رفيج تقبرك كوداي زي 500 كاركتر سو انت اخا خنك خبعد خوازيخا انت يهدي مكاز كل مش ببوليتيكالي بريليجيني بخال نبلت احنا نحب بوليتيكال خوين خاص انت اسير كان يركا كم خمسة غيرهم اسيرو مني كنت استكيزه تكايز لها بتجرينيا صحيفكا انا بتجرينيا صحيفكا انا انجلش كايركا زي بتعمي important ارستي ابزا خاي ميك شور غاد احوات So ንኣብነት እዚ አንዲ ከም ኣብነት ኢልያ ዘለኹ ኣነ ግን ንዓኻ ትዘጋጥመካ ንኩልና እንታይ የጋጢምና ኩልና ንፈልጦ ኢና ራይት ሶ ኣብዚኣ ክትገልፃ ክትክእል ኣለካ እንታይ ጌርካ ትገብር መን እንታይ ጌርካ ትሓላፍ መስርዕ እንታይ ጌርካ ዋይ ኢኻ ዓድኻ ገዲፍካ እቲ ሎንግ ሰርቪስ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና ናይ ኤርትራ ነገር ማለት እዩ ሶ just you have to say that make sure you have to say that ኣይትሕልፈንን ስለ ዝኾነት እያ ኣነ 500 ካራክተር ክመላእ ኣለኒ 500 ካራክተር እየ ዝገብረላ ዘለኹ ክሓልፍ እንድሕር ኮይነ ሶ እዚኣ ሰንተንስ ኣለኩም ኣብዚ ክፅሕፉ ነዊሕ ኣይኹን ሓፂር ከዓ ኣይኹን ኣሕዋት ኣብዚ careful ኣዚኻ ሓሪፍካ ስእልካ መዓት ከይዛ ኣለኒ ኢልካ ዕድልካ ኣለኒ ኢልካ ይትምላእ ኣብዚ እንታይ ደኣ ክኸውን ኣሎ ሾርት ከዓ ክኸውን የብሉን ግን ሚኒማም ሓደ 500 ስጋብ 600 ካራክተር ጌርካ ሕፅር ብዝበለ كيزك خصحفو لك استبهل لكم دم كيزك خصحفو لك هلو لويرز زي اتا immigration lawyer لك نزي ان حرك الصراحه تخلكم كخالو على خط قبل تخلق سو بزعبه اير تراي كون بزعبه اير تراي زي نو اير ترايز اوريدي انتايدا بزعبه خازقاطم كابزيا سو وات هابن كساب 500 كاركتر يكون تن 500 بنزلاسي قالاتين قصير كابزيان مالتي نلوخم اوريدي 520 تصحف لكم زيا كوبي اند باست نغور كوز خدكم سو زيا ጥንቅቕ ኢልኩም ስራሕ ዋሕዋት ብጣዕሚ ኣይኖቲ ረፊጂ ካርድ ክሳብ ዘለካ ብኡ በዚ ሪጀክት ክትበሃል ኣይመስለንን ግን ማለት ሓደ እቲ ከይስካ መሰረትካ ማለት እዩ ኦኬ future concerns ንዝመፅእ ማለት እዚ ከዓ is the refugee afraid of being harmed if they return to their country the answer is yes yeah እታ ሕቶ ክትምልስ ኣለካ who do they ንመን ኢኻ ትፈርሕ the government ታሰብ ስኻ ንመን ኢኻ ትፈርሕ ነቲ government ኢኻ ትፈርሕ ወላ ሓደ ካልእ ዘፍርሐካ ነገር ያ ህሉ ዶ maybe very easy so yeah ወትልካ ክእሉ ኣስርካ ክእሉ ክጨውይካ ክእሉ እቲ ናይቲ ፖለቲካል ናይ ዓድና ዝበሃል ዘረባ ማለት እዩ so yeah that's why we are refugee we are not fun we are not happy to be refugee تحب سنة يكون refugee مخان ግን this is what happened so this is the two is very important the two is very concerning ኣገደስቲ እየን ኣስተውዒልኩም ክሰርሑን ደስ ይብለኒ okay would this be account of their race
ethnic, religion, nationality, political, or being part of another type of, yes, still it's political. Religion تلك religion تزيبل كاغن make sure أتزلك religion ألن انتلك you have to say something بزعبه مالتي هبزيكا. So describe concern ناتكا yeah زيكا أكسب كل تميت كاركتر كأخذ تكتكل عليك مالتي. So زي أسي government يو خاسيني نالنا بقلتا اوكي إذا government خاسي كاس بزي politicality أولا سلسي أنت خبرك خال أبزي أبزي كتقلص كتقل عليك مالتي. حيثكم أنت لهم very important يا خدق من ولا خفتني أبزيا أنت إلى لنا أبزي حالفة أنت هيقات إمكا بمن بتمنجستي أنا لنا so أنت عينت بريليجن ببوليتيكان الله so أنت هاي تزقات إمكا أنا قلت أبزيا then كابزيا سنتنسي أنت حتقن فيتشر نزمت سئكي أنت تمليسكا كيمز أنا كا أنت هاي تقات إمكا من كهاسي كخل تمنجستي وأزيكتي بزعبا religion political away the same then I have to answer this one too. يقراتا أيتحزلي انتخونو ها مسرحي حواتا بصراح لشعتاناي كساب ساعات 4 تناي اوفيس سراح بيز سلاز قبرك أقاطعمي كقلطفا اوكي so thank you and قراتا so تنكلتا قلتنا هنا مثلا تنفلي لي النسانين أبتاز حتتوا مجمريا you know إزي أنك تدالو أنك تكرالك زقات أمام كساب زي عنه لكم أنت تمليسهم نبعدهم كتاخوني يقولوا زين منقستي individual كحاسيهم حرم كبرميو so أنت كبرم خل جوه كاخل كأسر كاخل أطلع كاخل whatever كبر كاخل so this is the most case in here هو إذا تفلتوا أهم يتفعكم يا يبلني جن technically نزي خاطر ريزل لك عملتي okay next so refugee contact information نايتي refugee contact telephone number نايتي primary نازلنا بس أكلك نقبرنا again أبي إزلو سكو إثيوبيا أنا هنمس إثيوبيا نأتو إثيوبيا هريدا why does it Egypt Eritrea oh Ethiopia all right telephone number 9254678 يا خلنا يا أخونا so أقداسي تا تليفون كدولو لي أمبا نقروا نتي ليدر نسو حلافيو كنقر كخلالو هناتنا بعد رح ندولو كل شع دويلهم تسينهم مخاحوات أنا يذكرونا يسدرخ كبر كله بزي حلفي كاب كينا يمدول لهم دم AR دويلهم تسينهم مام سلسة ورح دالي مسؤول كناب كينا إيميل كتقبر دويل ناسي إنا يمدي نابلخا so سلسة ورح ربعت ورحي ميس قبر كانت حنت عدل كتم اللي تقبلان اتي تتوه بو تليفون اتي سبسي you gotta be قوق احنا فيسبوك اننا
ቻት ስናፕ ቻት ክኸውን የብሉን ቢዚ ዝገብራ ቴሌፎን ክኸውን የብሉን ወይ ከዓ ቢዚ ዝገብራ ተኣሽሙ የብሉን ሶ እቲ sometimes ይነግሩካ እዮም ንዓኻ እውን ኢሜል ይገብሩልካ እዮም ግን somehow ዝነበረ ናይ OR ክንገብር ከለና ንሕና ኣይነግሩካን እዮም እንተስኢኖሞም ስኢኖሞም 3 ወርሒ ይፅበዩ ኢኻ ኣብኡ ኢሜል ትገብር መሰጅ ገርፍልካ እዮም ገለመለ so make sure that very important alright ኢሜል እንታይ ኣለኩም ናቶም እቲ ዘለኩም ኢሜል ከዓ ናይቶም ረፊጂ ጽቡቅ ተመራጺ ኮሚኒኬሽን ኢሜል ክሳብ ዝኾነ ማለት okay did you ንስኻ ማለት ስፖንሰር ግሩፕ ኮኦርዲኔተር ንዓኻ to apply ትገብር ዘለኻ ሰብ get any outside help ነዚ application form ንኽትመልእ ኣነስ ከም ሓላፊ ናይዚ 5 ስንሕ ኮይነሲ ሓገዝ ረኺበ ደ ነዚ application እዚ ክመልእ if you say yes ተልካ እቲ ዝሓገዘካ ቴሌፎን ኣድራሹ ጀነራሊ ከኣቱ ይግባእ ጠበቃ እንድሕር ኮይኑ they know this G28 ገለ ዝበሃል ኣሎ ፎርም ማለት እዩ ፈልጥዎ እዮም እንድሕር ሰብ የብልካን ከዓ no the purpose of short ኣነ ሓገዘ የለኒ ባዕለይ ስለ ዝገብሮ ዘለኹ no ይኽብል ማለት ነዚ መምሃሪ ንዝኸውን እየ ዝብል ዘለኹ okay did you or sponsor group coordinator get any outside help interpreting okay translating the information from the refugee family okay ነቲ ቋንቋ ዝትርጉመልካ ነቲ ናቶም ዶክመንት ዝትርጉመልካ ሰብከ ጌርካ ኣለኻ technically say no alright so make sure don't go just save and continue okay so let me add actually add another one ሓደ ረፊጂ ክንውስኽና ስጋብ 10 ድዩ ናይ ሆዘ ተኽለ ጌርና ኢና እስከ ሓደ ረፊጂ ክንውስኽ ኢና ሓደ ሰብ ክንውስኽ ምክንያቱ እንታይ ሕቶታት ንሓተት ሓደ ሰብ ክንውስኽና okay what is the refugee relationship to the refugee primary contact ቀዳመይ ትሕተር ኣይዋ that's why ስድራ ዘለዎ ብሓንሳብ ክትገብርዎ ዝበልና መጀመርያ እንድሕር ትቦ ኮይኑሲ ሰለስተ ደቁ ሰበይቱ 4 ተልዮሞ ብሓንሳብ that's why ጅሲ ራያ እዛ ቀዳመይ ትሕተት ነዚሲ እንታይ ዓይነት ዝምድና እያ ዘላቶም እንድሕር ተን ኦፕሽን ዝህባና ኢና ክንከይድ ታብዚኣ okay adopted brother di adopted daughter di adopted father di adopted mother di adopted sister adopted son aunt brother biological cousin female cousin male daughter biological daughter-in-law okay distance relative رايو معرض distance relative معرض رحوق هيبكال عدل اتهم اذا حتى زي السورس سددلناهم يكونن قالت بلوني ابزي اتملسلكم الله حطلي حتى قاون ملي سددلكم اندي كنت سورس السونا يتردعنا لكم اذا حد زبولكم رايو ولا زمد زي كون كاي distance relative تلكاسي ايرترا مخان قاطراس distance relative alright that's all distance حواتنا هنا ex-husband, ex-wife, father-in-law, حسيتي, foster brother, whatever it is, friend, you can call friend, right? Friend زمرك خونا لودي, no. You don't have to. So let's go friend. Okay. So first or given name. يوسس لتتكلمنا دسي. بنبلنا middle chess last name okay Mike okay refugee date of birth كم هم تازخرنا أنا هنكيد جن at least كلايو the same حطهم خانو حوات just تداقامي انتايدا تحابريتاتات constantly بسنة سرعة كل ساعة عندها تتحازى كم مندا كتنادك خلها تفضوا أخم رايت عند أساس ركيها تكير على كهجت كيزات عند أساس ركيها خلالو تبلع على زبل كان هاي حدا سبسي مستمز فاملون السيم عينة ريزن دحين قريب قال لي تمرازي معلش right biological information نايتي refugee like you know refugee place of birth أبي يتولدوا ود أفغانستان خوني خير بزي friend نالنا ود أفغانستان friend خوني خير right نمان friend لكم ذلك نتي أتقدم عايز مالك هاي وصر حاله ود أفغانستان friend أنت لوكاب إثيوبيا خوي نسي رايب إثيوبيا هلا عمبر friend أنت لوكا سيمس مسؤول عن ذلك refugee انتهى له ود أفغانستان كان أي refugee ورقة تلوه كا process تلوه إنا نبذلنا it doesn't mean even ولا air tran راح حنسبون كونو no friend is friend
you have like everybody ኣብ ስደትኩም ብዙሕ ፍሬንድታት ኣለኹም so ኤርትራዊ ክንብላ ኢና ንሕና ግን ኤርትራ ዝገድድ ዘሎ ኮይኑ ስቴት ደቡብ ከተማ ካብ ዕናዕ እንደም ዝዓቢ ከተማ ኣነ ረኣኹን እንተልዩ ከዓ ንገሩኒ ክቕይራ ሕጂ ንገሩኒ ስለዚ ወላ ሓደ ሰብኣይ ተዛረበ ክሓልፋ ሜል በዓል ሓዳር ድዩ ሲንግል ክትብሎ ትኽእል ሓዚ ባይ ዘ ወይ በዓል ሓዳሪ ስለ ዝብልናይ ናይ ተቐዳማይ ግን ደቁ እንዲና ክንጅምር ዝግባአና ግን ሰምሃው ደቁ እንተኢልካ ከዓ ኣብታ ትመፅእ ኣብዛ ሕቶ እዚኣ እንታይ እቲ ሶሪ ኣብታ ዝሓለፈት ሕቶ ኣብታ ረፊጂ ኢንፎርሜሽን ኣብኣኻ ወዱ ምዃኑ ንዕኡ ነቲ ፕራይማሪ ኮንታክት ሕጂ እውን ክደግማ ንዓኻ ነቶም ኣፕላይ ትገብር ኣይኮነን እዚ ምስ ዝምድናኻ ምንም ተተኣስር የብሎም ኣሕዋት ምስቲ ኣፕላይ ቀዳማይ ፅሓፍካዮ ዘለካ ምስኦም ዘሎ ናቱ ሲ ምስኦም እንታይ ዝምድና ኣለዎ ዝምድንኦም እዳዝመር ናይ ስጋ ክኸውን ይኽእል ናይ ዕርክነት ክኸውን ይኽእል ዋላ ክልተ ሃገር ተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል ጥራይ ግን እትርክቦም ክጠቅስ ኣለካ religion Christianity okay Christian ethnic Tigrinya okay تم ትግርኛ ናሲ ንምንታይ ኣብ ትቅድሚት ዘይመፁ ካብ ትግርኛ ዝዓቢ ቃልስ ኣሎ ዶ ኮይኑ somewhere here alright native language again ትግርኛ move on fast okay nationality Eritrean alright next so yeah refugee identification card upload ንገብሮ ሕጂ እቲ ግሩፕና ናይ ሓሙሽተና the same ርኢና እቲ ንዕኦም ክነብል ኮልና the same question just very easy how the hell ነዚ 4000 ቻርጅ ክገብሮ think about it okay ኣብታ ስእሊ ዓንተ ብገሊፀ ሕጂ እውን ተጠንቀቁ እዘን ኣብ ላዕሊ ቲክ ዘለዎን ጥራሕ እንተን ቁንዓት እዚአን ቁንዓት ኣይኮን እዚኣ ስማይል ገይራ ክንዲ ዝተሓጎሰት ኣይፍቀድ ኢሎም ማታ ዋይ ቴንክ ሞ ዋይ ወኻርያ ተትበልዓ ጤላዳ እንታይ ምዃነት ማለት እዩ ድሙ ስለዚ ኣጣላጥፊኩም ገለ ክትኣትው ኣለኩም ናብቲ ስእሊ ማለት እዩ ወኻርያ ተሕበልዓ ሓንቲ ማሕሲእሲ እንታይ ትኸውን ባዕልና ኢና ንፈልጦ ምክንያቱ ኣቦኻ ክሃርመካ እያ ድኻ ትሃርመካ እያ እቲ ምዃን እዩ ሶ እዚ ኩሉ እቲ ፎቶ ሪኳየርመንት ግን very easy ንፎቶ ክነግረኩም ብድሕሪኡ ተጠንቀቁ ዝኾነ ነገር ክህልዎ የብሉን ክብረጭጭ ናፃ ክኸውን ኣሎ ስማያላይት ኮይኑ ኣይትማሻሸጡ ኩሉ ናቹራል ክኸውን ኣሎ እዚ ስእልካ ፀጉሪ ሓዋዊስካ ገለመለ ቢ ኬርፉል ዳት ያ እሱስ ንዓና ከተጋግየና ጥራሕ እምበር ናብዚ ክደፋ ኦኬ እዚኣ እውን መፅኣ ኣላ ሕጂ ክደግማ እዘን ክልተ ሕቶ እዚአን ኣገደስቲ እየን ኣሕዋት እዚአን ክልቲአን ኣገደስቲ እየን ምክንያቱ ዝሓለፈ ሂወትካን ዝመፅእ ሂወትካን ዓንተ ወጠቂሰየነ ስለዚ did the refugee previously suffer community any harm in their country yes that's why ኣብ ዓዱ ገዲፍ እዩ ዘሎ መን እዩ እቲ government ሕጂ ምክንያቱ ንሱ እቲ government ዝሓሰየካ ዘሎ ዋላ ሓደ ካልእ ሓሰየካ so what they harm because of ስለምንታይ ተዓነት እዩ yes ካብዚ እዩ ethnic religion nationality political opinion whatever ካብዚ ነገር እዩ ዝኸውን ዘሎ so yes so እዚ ክሊክ ትገብር ኣብ እንታይ religion politics I don't mean እዚ ካይትስስዑ ነገራት ተጠንቀቁ ከተስፍሕዎ ክትብሉ ካልእ ካይትሕውሱ እሱ ብዛዕባ religion እንድሕር ፅልዋ ዘይነበረካ ኮይኑ ኣይትዛረብ ፖለቲካሊ ፅልዋን ጥራሕ ኣለካ ኮይኑ ፖለቲካሊ ግበር እዳዝም ናይቲ ሓደ ሜቢ ከትቅድምካ ዘሎ ሰብ ብሰለስተ ኣርባዕተ ክጥቃዕ ይኽእል እዩ ኢቨን ብሬስ ናቱ ኤትኒክሲቲ ናቱ እውን ክጥቃዕ ይኽእል እዩ እስኻ ግን ፖለቲካሊ ጥራሕ ሽግርካ ክኸውን ይኽእል ፖለቲካሊ ሶ ሜክስ ዳ እቲ ዲስክራይብ እቲ 500 ካራክተር ኣብዚኣ እቲ 500 ካራክተር እዚኣ እያ ማለት እዩ ሶ we have to say that እዚኣ ፅፍፍትን ንፅርትን ክትከውን ኣለዋ እንታይ ኢለያ ዓንተሞ
ክትነዊሕ የብላን ክትሓፅር የብላን ግን ፅቡቅ ተፃሒፋ ማእከላይ ዝኾነ ግምጋመ ዘለዋ ፅሕፍቲ ከዓ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ነቲ ከይዝ ንዓኻ ኣዝያ መሰረት ትገብር ነጥቢ እያ ማለት እዩ ኣብዚ ዘጋጠመካ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ሶ እንድሕር ፊቸር ንዝመፅእ ኮንሰርናትካ ኸ is this refugee afraid of being harmed if they return to their home country? Yeah. Yes. Who? The government? That's it. والحالة كالو مني محاسكا السوت راح يتحاسكا مالتي would be ethnical, religion, nationality, political السو عين الدو so the answer is yes. Politically بز بك أبوتي زوج أكا زي أميكشور زي أن كابتاب تقدمت زبالكان كتفل لي بالله معناته بزي تحاسية تلك اندحر بزي تمليس كون بزي كحاسي خابت سلام انتاي زي غير كمالتي سو بريليجن كحاسيني كتبل كتقمتتاتي بالكان ميبي كتقمت تخلها جون اي فيك ادني ابعدنا كيس كتفتر تخلها انا انت قصتي اخوين هجي بسدتي انت تمليسون بريليجن كحاسينو خانم كتبل تخلها أنا أزر كيس أخذت مصر دلها مالتي so you can say that ترديكم أبهلا أنت أخذك مازيا من أربعة أبزي politics راح الكائن يركض قداميتي بpolitics تحاسي وسيل كالخا أنت تمليس كأن بخلت تناجر كهسي أختبل تخلها بريليجن معناته هايمانوتي ون كأيران بهجون أنت تمليس السون سلزي فكر بقون ترايون كهاسين يوم كتبل تخلها ስለዚህ ክሳብ 200 ካራክተር ካ እንታይ ከም ዘጋጥማው እንታይ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ትገልጽ ኣብዚያ ማለት very much እንታይ ትከጋጥም ዝኽእላው مساعدها okay next so refugee phone number ويزبلنا ኢትዮጵያ እዚ ስለዚ ሕልፈካ ናይ ግድና ኻነቲ ናምበራት ከተጥዎ okay 923456 سك إيميل ناتهم right save and continue أتينا هنا هذا refugee origin so god damn it so كن دي بصحنا لنا أحوات يقرأتها في ساعة طعمي يقرأتها حادي كلته سلسة أربعة تيكرنا لنا معلش سنة أربعة صفر تيكرنا لنا so provide your preference انت هنا كنقبر هجي نحنا تي نحنا لا تقصنا بلنا اندا ترغاغانا هنا كودنبر زي ودا يكون رايت نات كادليت خابس خطقسجي تام رفيجسي لسي ابي كموص يخولو نابنت ناتكا ريفرال تكبرو انتايو ማለት ዝመፁ ካበና ኤርፖርት ክትቅበሎም ትደሊ እዚኣ ማለት እዩ ሰርች ናትካ ድሌታት ካላ ኣይኮነን ያ ዲኣኤ ክንብል ንኽእልና እዚ ንኣብነት ኣነ ዘለኹ ዓዲ ዲኣኤ ማለት እዩ ሶ ዲኣኤ ደንበር ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ኦፍ it doesn't give me why Denver ምልላይ ኣብዮ ዲኣኤ come on man alright Denver International Airport ክብላ ኸእለ so ኣብኡ ክመፅኒ ክመርፅ እየ ሓሙሽተ ኢኻ ኣብዚኣ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ ምናልባት ካልእ ኣብዚኣ እንድሕር ቢዚ ትኸውን ኮይና ከዓ ካልኣይ ቾይስ እንድሕር ለሰይ ኣብ ሂስተን ኣታሊኹም ክልኩም ኣብ ቴክሳስ ክልተ ኤርፖርት ከባቢታት ተሊኻ ደንሽው ኣብኡ ክትመርፅ ትኽእል ማለት እዩ so save and continue right make sure don't forget the word save and continue alright
show your financial prepared ናብ ገንዘብ ንኽኣትወጂ ናብ ሰልድ ክንደይ ሰበኻ ንስኻ ኣፕላይ ትገብር ዘለኻ ሕጂ ክልተ እንዲና ኣፕላይ ገርና ዘለና እስክን ንኺድ ናይ 10 ሰብ ንዛረብ ንሕና ሕጂ ናይ 10 ኣነ ኣፕላይ ገብር ናይ 10 24250 ካሽ ክዳሎ ክኽእል ኣለዎ እዚ ብዙሓት ኣሕዋት ኣለኹም ኣታዊየ ኣነ ከምዚ እንዲ ኣታዊየ ውሕድ እንዲ ኣነ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እየ ዝነብር ገለመ እዳዝማር ኣሕዋት እሱ ይኮነን ዘገድስ ሰብዚ ዋላ ጎፋንድሚ ኣውፅኦም ኮይኖም ነዚ ገንዘብ እዚ ዋላ ጎፋንድሚ ጌርካ ከተውፃሎም ትኽእልኻ ዋላ ፋንድራይዚንግ ጌርካ ከተውፃሎም ትኽእልኻ ዋላ ሓገዝ ካብ ዝኾነ ጌርካ ከተውፃሎም ትኽእልኻ ንስኻ ረፊጂ ስለ ዝኾንካ ኣይምልከተካ ማለት ይኮን ንስኻ ረፊጂ ብምዃንካ ክትገብረን ዝግባእካ ነተን ኮሚትመንት ዝበልናየን ንሪኢኹሞ ናይ ገዛ በል ናይ ገለ በል ተን ኮር ስፖንሰርሽፕ ዝበሃላ ነዚአን ብስነ ስርዓት ክትገብረን ክትክእል ኣለካ ሜዲኬት ናቶም ሕክምንኦም ትምህርቲ ደቆም ESL ናብ ትምህርቶም ኮታስ ኩሉ ዝገብርዎ እዚአን ክትጥንቀቐለን ክትክእል ኣለካ ሶ ናይ 10 ሰባት ናይ ኣፕላይ ክንገብር ናይ 10 ሰባት ኣፕላይ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ኢልኳ 14500 ነዚ ሕጂ ኣፕላይ እንዳገበርና ዘርኢ ፔፐር ክህልወካ ኣለዎ ዶኩመንት ስክሪንሻት ጌርካ ዲ ዋላ ባንክ ስቴትመንት ሕጂ ናብዚኣ ከተእትዎ ኢኻ ተንገንዘብ ፕላስ እንድሕር ተእትወሊኻ እቲ ኣካውንት ናምበር ኤንድ ራውቲን ናምበር ክርአ ኣሎ እቲ ኣማውንት ክርአ ኣሎ እቶም ግሩፕ መንበርስ ከዓ ክርአዩ ኣለዉ እቶም ግሩፕ መንበር እንታይ ኢና ኢልናዮም ሓደ ኔክነም ንሃቦም ሓበሻ ኤዱኬሽን እናልናዮም ክነእቱ ከለና ሓበሻ ኤዱኬሽን ዝብል ግሩፕ መንበርስ ከዓ ክርአ ክኽእል ኣለዎ So you must upload the document showing that you have secured 14500 ከተእትው ኣኻተ ምክንያቱ እንታይ ዝብለካ እዚ ሱሳ ካብ ሚኢቲ ናይቲ ተዋፅኦ ድሕር 5 ኣፕላይ ትገብር ኣለኻ ኮንካ ከዓ 5 ክንብላ ንኽእልና ስለዚ ናይ 5 እዮም ክንደይ ኣለካ 7225 ጠቕላላ ገንዘብ ናይ 5 ግን 12125 ኣሕዋት simple calculation is it's just like almost ሳርሳይ ክብል ቁፅሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ትሕቶ መፂኒ እዚ ነው ናይ 10 እንድሕር ከምዚ ኢልካ ምስ ናይ 5 ክንደይ ክንብሎም ዝብል ሕቶታት መፂኒ very easy just ሓደ ሰብ ዝምልከቶ 2425 ቅርሺ ሶ ምርባሕ በዓ ማለት እዩ ኣብ መቅድም ግን ኣፕላይ ክንገብር ዝርአ ግን 60% ክሳብ ዝኾነ 60 ከም ሚኢቲ ናቱ 60 ከም ሚኢቲ ከዓ እንታይ ኢና ዘለና ሓደ ሰብ እንድሕር ክንከይድ ከይድና ከዓ 1445 እያ ስለዚኣ ኢኻ ተርባሕ just basic calculation እያ እዛ ገንዘብ እዚኣ ኣይትጠፍእ ኣይትኸይድ ካብ ኣካውንትካ ኣይትኸይድ ንስኻ በዚኣ ጌርካ ኢኻ ቴከር ትገብሮ ሰለስተ 10 ሰባት ክንውዳእ እታ ቪድዮ ኦኬ ገሊእኩም ነዊሕ ኣይትርእዩን ምርኣይካ ኣይትፈትውን ኣለኹም እንደኹም Okay, you must upload the document. Yes, upload نقبل document رايو. نسخاسي GoFund من كاتمت تغلها. It doesn't work. ولا أي تسرح ولا كوفل أبكذا. ولا أبغانا أدخل ندحر جرين كارد فينا مكوت كم تغلها. أدى عبايك جرين أدخل ندحر. Grand mother كانت اللي أبزي جرين كارد اللي أسك جرين كارد اللي أخوي نسرح زي كتحك زي كتخلي. حنت مينا. منو؟ أي توفرنا كويس سرحنا. So advice كتبت تخليها. بخوم يمدروا زلوا أنت family تبلع أنت family تراي مصري تماله صباح نقول زم 10 تمصام مسخة أنت عائلة family زبنا 5 فترة فلت so bank statement visible كون له سم نايتم group كر له سم متزيد رأيك make sure that bank name is visible it's don't upload personal name list as nickname or name until nickname وكا name نايتم list نايتم group مالت كله له make sure that So, uploaded نقبر تا حنتي دوكومنتي اختك أنا زاري لما أنت دلخوا بوم ويا خندق زي خير الله زي يه أتاود كده alright so by the time the refugee arrive you need to meet 100% of funding requirement 24 كلتميت إذا أتا calculate 10 سلز بولك يا زح أنا سامع اللي جل ما هنياتو ناي 10 سلز بولكوا إزي نمبر إزي أوتوماتيك يصير زلوا so ب مسأتو نابزئة 10 سبات مصخلو 100% سي نزي 24 كلتميت 50 كتدالو وقت كلالك بخلو
So how will you secure this remaining? كم يقدر قاعد نزي جنزب زي find secure تقوله miss the requirement. If you already have 100%, what are you required? You can state that. أبزي شعو أنت أخي خطب التدلي. Yeah, I will have this. So I will have this money ready. Whatever you want. أنت أخذ اللي كان أخذ خونه statement. So أبتي account تيجي اللي خطب اللي تخلها. أبتي ناتهم نعم تبلو الدولة والو I will have this money ready 100% كتب تخلها whatever كنت دس بلك نسخة دائما قالك تزارب على كذي مالتي كنت دس بلك كتب تخلها so كل أبن نستات كل حزنيرة مثلا لمسين so I'm willing to provide additional okay زي أنا additional أنت تحاتي توم يعني مثلني حتى ذاتي هذا خمسين okay so calculator على نفس حجي انت انا نقبر نحنا calculator calculation نقبر نحجي من انا calculator نقبر زبدلنا حجي نسخة 10 سبعة سلة إجوالي جزا خرايم كاكل تشح سقاب سلسة شح بيرم مانجمنت depend on the family size so نحنا كل التجازا تخارين على بنبلم سوازات تحنتي 4 تخفل زل تحنت سلسة تخفل زل تحنت سلسة تخفل زل خلتها triplex نبلم like you know double blacks وكأنه بلد حد so almost كل تشح نحط خاريكاس 4 تشح دولار تخاري خال خنا عسرت مالتي 4 تشح نحنتي نورحي مالتي خفض الله so اتينات ناتم اوتيليتيز ماي بيل ندادي بيل قلبل غاز بيل قلبل كابسل سبسكا 400 قرشي انا افريج يبنا له 400 قرش نكفلنا نبل تليفون ناي كلهم ناي قلدو you know نفسه كفس كلتا سدرا سلس سدرا انت اليمسي ابحان سدرا سلس تليفون كمان 150 قرشي يلي 50 قرشي انا افريج so توتال 150 like كندين سلسة ورحي لك 10 سلسة شحن 600 معنا خندي جنزب واصينا لنا 14 كنت 50 so still عليك جزاسي ولا سلسة جزا خد كارت غلها نقول له ولا ناي 6 شحن تخفيل كا 10 so still 19 6 50 زي وحدات ندحر كينم كل التيجلات ندحر كينم هاسي كاي يعني تبدح إذا زيون activities ناي نقول له ولا يا شو ما انت بيتوش فلح لا شو ما انت بيتوش so أبزي just calculate انت أنا من تايد من مزاي مسيلكم زي نسخاسي اتتواز أو زلها جنزب 14 حن قلت 150 يبلك نسخة وضعيتها تقدم 23 شحن شو ما انت 150 so منالبات زيادة وضعيتها تكا زيادة نايزي ندحر كوينو لسي نايجا زخراين ندحر 10 تخلت شحن خفيلنا نقول له 12000 كفيلنا نقول له 30 شو ما انت شحن شو ما انت 150 so نسخة 24 شحن كلتا 150 بزي حق مسرت قباك جن كباب 30 شو ما انت شحن شو ما انت 150 يخون وضعيتها بلان غير كالها سو كمي غير كابر نزغبرو نزبل ازي اكريت دبر كوازا ستمنت زي مالتي كتحزوا اصل زلكم بده so I am willing to provide additional funding as required for 3 months نتن زياده كبابي اسرائيل كبابي خندي ان زخنا زلا 10 تقل الشحسي ات جروب willing you ريفاند خبرن مالتي اي كفل الخني بعلخ اخا تحملن دين so just trying to نذا statement أقدر سلا زخنا من علبات كل التسبات تمس وي حدا سب نحر تمس كون كاسي أخلك كاني تخل تشحن 34 حنزة تيك أخلك أخلي maybe basement كتروح بول تخلها خانة حدا سب حمش بيتكاري قال ملي ومتات كنت بلاقي قبل تخلها التندو هابن جنزب جن نساتهم نسلا سورحي من نمترخ تنكفو ايدل نكحوسو ايدل مالتي so أبزي كم زي تخيل خمس خفل كاي ينو عسرت خلت شيء زي بحالي لأن زي أخلق كاي just أنا أبرج شو ما أنت شح قلا خان خفل كان زع خراي مالتي هجي so 8000 إلا كيد نقولنا so that is قالوا the sponsor group has right this funds yeah then no funds were provided by the refugee who were have applied بحتصير سنس خاخم تواصل تجنزبين نقر هذا له من نمزح حق زي كابل ولا زيارة اللي حكوا نسي بعد خاخ خاخ تحمل مالتي save and continue
Alright كيدنا راي وتر لهم ده. Oh, 1 2 3 4 5 6 one more. So review your application and sign up. So ነዚ ኩሉ you will not able to change your response after submitting. Submit ተገይርካ ወላ ሓንቲ respond ኣይትገብርና ሕጂ እዛ ሰዓት እዚኣ ግን ቅድሚ ነዚኣ yes 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 ምባልካ ክንዲ ነዚኣ ብጫ ክሊክ ምግባርካ ኖየ ፅንሕ ሓንሳብ ኖየ my friend ታትገብር ኣለካ ሶ እዚ ተመሊስካ ሪቪው ትገብሮ maybe ኣብቲ ከይዛ ኣዲ ገለመለ በንሽዑ ነዚአን ኩለን ክሊክ ክሊክ እንዳሕርግልካ ሳብሚት ተልካ ታርእስቲ በኣ ትውዳእ so I hope ኣይተሃወኩን ተስፋ ይገብር ይቕረታ ምስቲ ዘለኒ ሕማም ስለዚ ዕረፍኩላ ኢኻ ክትኮን ትኽእል ንሳውን ድሓን ኣይተሃወኩን ይኹን ግን ሒዝኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር 4,000 ወይ ከዓ 5,000 የድሕነ ይኸውን ኣብ ናይ ኮቪድ ብዙሕ ገንዘብ የድሕነ ሕጂ እውን የድሕን ይኸውን ተስፋ ይገብር ናባኹም ክገድፎ ሕቶታት ተልይኩም ክንምልስ ኢና ኣሕዋት ቴንክ ዩ اوكي حوات حتى تلينا انا حتى انا خمسه بلعلخ نجمر اسكي اوكي تصفيتهم فتحاوي ننبروك فتحاوي كمي قرنا انا بانك اكاونت نكفت يا very easy بانك اكاونت اب بارت 2 كلايك فال صريح يعني رأي فتحاوي حدا زخفت يبلكان تريليخا يهاب اكاونت نحنا ابن سيفن عليك خوينو نت سيفن اكاونت خاخيدكا اوديت كيركا ناب اوديت بعلم بانك بعلم اوديت قبرو خديوم እንደገና ኻ ወይ ከዓ ተወሳኺ ቼኪን ጌርካ ጥራይታ ግሩፕ ኔም ኔክ ኔም ናታ እቲኻ ታተእትዋ ኔክ ኔም ሓበሻ ኤዱኬሽን ዝፅሓፍናዮ ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ብከምኣ ከተዕርያ ትኽእልኻ so you don't have to ባንክ በይን ኢልካ ዝኸፍት ነገር የብልካን ኣብቲ ዘለካ ባንክ ተጠቂምካ ጥራይቲ ካብኡ ታ ባንክ ንሳ ታትጥቀመላ ሕጂ ታጌርካያ ዘለካ ሴቪን ድያ ዋላ ኤቨር ምስቲ ናትካ ቼክን ዘለካ ወስኹለ ኢልካ እውን ኒክኔም ሓበሻ ክትብል ትኽእልካ እንታይ ጥራይ ትግበር ሜክ ሹር ንስኻ ካብኣ ካልእ ፐርሰናልካ ኣይትግበር ካልእ ዝኾነ ነገር ኣይትግበር ሶ ባንክ ዝኽፍት የብልካን ኣብኡ ከለካ ወስኹለይ ኣንኣዘር ቼክን ክትብሎም ትኽእልካ እታ ዘለሃካ ናምበር 1 ክትብላ ትኽእልካ ሶ ናምበር 2 ኢልካ ናይዚኣ ክትውስኽ ትኽእልካ ግን ስም ግበረለይ እዚኣ በላ ግርም ኣይ ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣነ ሕቶ ነይሩኒ ኣስሊያም ستيكر نايكل تشحن كل تنيرني حجي اوكي اكتوبر اوكي اسايلم ستيكر نايكل تشحن عشان كل تنيرني حجي اكتوبر 3 ايه زي حتى في اليات في اللي دي منقص اي تردى ان اسايلم نيروكا اسايل ابز عدلها مالت اسخا كابتن جروب 5 اسايلم نيروكا نايكل تشحن عشان كل تن سو تقبلوا مخان دحر كينم جرين كارد عليك خوينو ابز عدلي يس كتقبر تخلها كم تحركوا إن تملس كات حتى تبغير كان نتصير كسر اللي منقص حوي أي نتصير أي كون هندلا alright new phrase good welcome new phrase let me stop sharing this I have a question about the bank statement that shown sponsor groups do I need to open a new bank account okay I hope Melissa has a bank new phrase I hope تملسها أبتال علي مالتي سلام دسو حونا thank you زي نزل لها هبريتا أبي غريو ثانك يو حتى برادر الله أوكي إسرائيل ناي إن إسرائيل يبلان جن أوكي so ناي إسرائيل UNSR يبلكم let me do this زي فيديو خص معكم يكاب تمكروا ناي حادث بينا ونكسر حياة زي مسأتني ناي إسرائيل كل شيء حجاز نفعت حجاز تالهن انتاي كم زجبرتها بإسرائيل انتم بإسرائيل زلهم تملكت نتهم بإسرائيل زلهم تملكت نتا فيديو كاب أخذ مهارهم let me bring that back okay
اوكي نتوما بسرعان زلو كما يجرى نسا ابلاي كم ክትገብር ከም ዝሓሰበት انا عاي سلطان قمتي ابنتات حيزات زلا بطعمي is very good where okay so thank you نتوما بسرعان زلو يا زيات من قد كل حبي طريقه لا على مزيخه alright سلام دسبلا كمي ويلكا حلو ويلكا I hope you feel better قلت تسألي كالو مسلني anyway نشتيك كتتلو تسأني بيريها هريز في حيجسي I'm just trying to help as many as I can إني إسرائيل تحت تاني راماتي إني إسرائيل specifically قرب زلو أزين كارجنا ورسب جرنا حتي تناس لزنبرنا نسا كلير كتقبرا عبد المتز هنا if you have plans كتقبرو بدير حجم explain كتقبر قال مالتي نا إسرائيل as long as it's next time numbers لسقبت اللومتي ناي refugee card they can apply because I already did حوي هيجي إسرائيل أنا جن يقولون ስለዚህ يقولون حتى كبر أكلني مالتيو ግን ናይ እስራኤል እንታይ ኣሎ usually እቲ ናይ refugee card ገለ ክረኽቡ ፀገም እንድዩ ግን ቅድሚ ሕጂ በዚ ብካናዳ 5 ስፖንሰር ግሩፕ ክንኮኖም ኢና ኢሎም ፈሪሞም እንተወፂኦም እንተሰዲዶም ሲ ካርዲ ናይ UNHCR ንካናዳ ንኸድሉ ዝተዋሃቡ ነይሮም ንከም ኣጥራሕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ካርዶም እንታይ ትብል ናብ ካናዳ BUNHCR ካርድ ተዋሂቦም ስን ካናዳ ንኸድላ እትብል specifically እዚኣ ነገር ሓቲትና ኣሎም yes they can ንምንታይ ናይ UNHCR ካርድ ነምበር ኣብኡ ስለ ዘሎ ዋላ ንካናዳ ትብል ትኹን እምበር ንሳ ትኸውን እያ ኢሎምና እዮም ስለዚ ናይ እስራኤል ዝነበረት ንእሽተይ ይወርድ ሹር እታ መልሲ ግን ሹር ኮይና ክነግረካ በቲ ዝረኸብና ኢንፎርሜሽን ናይ እስራኤል as long as ናይ UNHCR ካርድ ሃለዎም ኮይኑ ዋላ ንካናዳ ይብል ይሃሉ እምበር ብዘየገድስ እታ ነምበር ስለ ዝተዋሃቡ they can use it too right bye thank you son በዚ ጋጣሚ ሶሪ አቡ ሙብፃይ ኣብዚ I hope ቲ ፓብሊክ አይገረኪ ይኸውን ድሓንኺና ሓገዝ ስለተሳተፈ እኺ ካላ ኢኮኖሚ thanks for help ክደግመልኩም ናይ እስራኤል ናይ ሰላም ደስለ ከመይ ኢልካ ሕሎ ኢልካ I hope you feel better قلت تسألي كالو مسلني anyway نشتيك كتتلو تسأني بيريها هريز في حيجسي I'm just trying to help as many as I can إني إسرائيل تحت تاني راماتي إني إسرائيل specifically قرب زلو أزين كارجنا ورسب جرنا حتي تناس لزنبرنا نسا كلير كتقبرا عبد المتز هنا if you have plans كتقبرو بدير حجم explain كتقبر قال مالتي نا إسرائيل as long as it's next time numbers لسقبت اللومتي ناي refugee card they can apply because I already did حوي هيجي إسرائيل أنا جن يقولون ስለዚህ يقولون حتى كبر أكلني مالتيو ግን ናይ እስራኤል እንታይ ኣሎ usually እቲ ናይ refugee card ገለ ክረኽቡ ፀገም እንድዩ ግን ቅድሚ ሕጂ በዚ ብካናዳ 5 ስፖንሰር ግሩፕ ክንኮኖም ኢና ኢሎም ፈሪሞም እንተወፂኦም እንተሰዲዶም ሲ ካርዲ ናይ UNHCR ንካናዳ ንኸድሉ ዝተዋሃቡ ነይሮም ንከም ኣጥራሕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ካርዶም እንታይ ትብል ናብ ካናዳ BUNHCR ካርድ ተዋሂቦም ስን ካናዳ ንኸድላ እትብል specifically እዚኣ ነገር ሓቲትና ኣሎም yes they can ንምንታይ ናይ UNHCR ካርድ ነምበር ኣብኡ ስለ ዘሎ ዋላ ንካናዳ ትብል ትኹን እምበር ንሳ ትኸውን እያ ኢሎምና እዮም ስለዚ ናይ እስራኤል ዝነበረት ንእሽተይ ይወርድ ሹር እታ መልሲ ግን ሹር ኮይና ክነግረካ በቲ ዝረኸብና ኢንፎርሜሽን
ናይ እስራኤል as long as ናይ UNHCR ካርድ ሃለዎም ኮይኑ ወላ ንካናዳ ይብል ይሃሉ እምበር ብዘይገድስ እታ ናምበር ስለ ዝተዋሃቡ they can use it too. Right. Thank you, Sanu. All right. Thank you. حراي. I hope ناي هبطم ناي إسرائيل الساعة تملي ساعة لحتها. كابتن تبلن الله سنة حفتنا أبي أخذ الخمالتي. تسفى قبر هبطم تكارد زلاتبا. Okay. فالي welcome. Okay. نترن زين رد آتي اندسو if you don't mind. Okay. حكي نترن قال ده هون دونجي خوني حكها. نتيرين هجرات نتيرين. Alright. Okay. كأوروبا يهون ديو. What refugee رسالة لكم تزي. That's a good question actually. فيش حاجة كذا اللي خاط بقط حتى. مالك أب زي تقبلوهم ناي refugee ندحر اليوم ناي refugee card قال ملاي صار. I don't know فيش حوي. مالك سي ግን ኣይመስለንን ካምፕ ከዓ የብልኩምን እቶም ኣብቲ ካምፒ ናይ ኤንኤስኣር ገለመለ ይወሃብ ዶ ኣብኡ ኮይኖም ድሕርቲ ዘይተቐቢሎሞም ዲናይ እንተኢሎሞም ገለመለ ዋይ ግን ንሶም ከዓ ዲና ኢሎም that's a good question fish let's think about it ሰላም ወድቀሺ sorry I heard you say that you can sponsor any family member but yesterday I was in the Zoom meeting and they said not out of family reste so you can see that extended family كمان تريس أنا حكي friend كمان هي أبتي زرعنا إحنا مالتي maybe I don't know أبينا يزوم ميتين يومكم يلوم هم I فلتكم جن you can حتى النخا أكوها أمها ودحفتها دحت النخا قال ملك تقبر كم تخل ولا friend خاون سلزي نتي مني نتي core نتي قدام أي family مالتي أنت أيت زوم كده ملسكس كنقرن من البات أبين زمها أتيكي نالبات أبتي جلسات فليات نحرت مهروق ماليوم I don't know I don't think so تي نايتي welcome كم أقبلكم بنتي حبريتو تحتو خمزر أخمر لهم مالتي select friend كمان هرت حقو friend select كيرنا كمان friend بالنير friend is not a family right yeah alright I really appreciate that you doing to our community thank you دقيسة حقها دقيسة ليبيا حنت خابتن أو خجبرن ذي في كرا هجرات مالك إسكن أبتن هجرات كمان ساكم حواتن كجبرو أبتي نبرون الهجرات زين refugee process كجبرن ذيك الهجرات نبأن كريئكم نربط أنت نبرون الحرال لكم أي تتصبيو بتعني أو أبي كم تروحوا على خريئكم ما دنسعوك على بعلكم عدهم كتنادي دسيلن مالتي ناو مصيم سوح سنت يبلو من ساتم تم رفيجي ابزات حتي اوكي اريكم هون مجمره ابلكيشن ناو اللي خدنا نهلكم دحر ابلكيشن ناو اللي خدنا اب تحت اللي مجرش تري والله زين سوتري لا افغانستان اوستراليا كندا خمس سايكلني not about safety Canada just Germany Ireland Sudan Malta I don't know why Malta is not happening that's weird أنا خاب Malta بس okay I don't know why alright Sweden Syria Turkey Yemen Sudan لابزي أيري أنزل لهم can you see Sudan لابزي yeah oh my god it's right here Sudan is right here okay Sudan is not available right in here Somalia so Yemen تلقى ملكتكاني كم يمن ينتلقى أب السودان تلقى أي ملكتكاني ملكتكان كل خو البروسيس أي ملكتكان أكون كنزلو أنت هيدا تسلقى عدسي نساتهم يوم سبونسر أيقون نساتهم ناو مسرح حي جمرون مالتي بحد زيرو alright let's go okay background check اتم جروب background check I don't know اللي بلوهن حمشتيو جروب خات تقبر نسخة حمشت خات تقبر خا أبتا online party tour أي واحد plus اتم سدراو قبريم ناي بعلم بتي رفيجي سرح مالتي so yeah كاب إسرائيل كي تقبر نا إسرائيل كحسير هتملي سياحة تخابالتي can you repeat how to open the bank please I thought okay
بانك اوبن ايتغبروا حوال ايدلني نابتو تقوموا بانك خيدكم كالئيتي تشيكين اكاونت وسخولا يبلو ኣብ ኣኸላ ካልአይቲ ቼኪን ኣካውንት ስለዚ ነታ ካልአይቲ ቼኪን ኣካውንት ካ ስማ እዚኣ በሉለ ይበልዎም እታ ስማ እዚኣ በሉለይ ካ እታ ግሩፕ ሜክ ኔም ማለት እዩ ሓበሻ ኤዱኬሽን ላይ ኣፕላይ ገብራ ነይረ ንሳ ግበሩለይ እታ ሜክ ኔም ተውፃእ ናይቶም ሓሙሽተ መፀዊዒኹም እሳ ግበሩለይ ይበሎም ቱ ዳታ ፍስት ኢዚ you don't have to account you don't have to ካልእ ዝኽፍት ነገር ዋላ ሓንቲ ይብልካ ናብኣ እተን 60% ገንዘብ ናብኣ ትዋል ንምንታይ ኣግንታ ናይ ገንዘብ ሲ ሞር ተደራግር ዘላ I'm glad finance ሰብ መኻነይ ግን ኢዚ ክትርዳእ ትኽእል እዚኣ ኦኬ ማዕረኹም ከቢድ ኢታ okay so the second phase application is not open yet I don't know ሓጎስ ሪእያ እንደ application ሪእና ኢና open ኮይኑ እዩ ሪኢኻ ኢኻ ኣብዚ ግን ሪእያ እታ ኢሜል ካታ ሰይድካለይ ዘለኻ somehow system respond ዝገበሮ ክኸውን ይኽእል ይበሃላ ግን application submit ከም ዝኸውን ከም ተገብረ ጥራሕ እዩ so it's system ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ system እንታይ ዓይነት እዩ respond ገይሩ ዘሎ ንሱ ማኣሲኹም ገይሩሎ maybe ናይ ካልእ ፒክ ገይሩ ካይኮን ተወዲ ሰይድልካ ዘሎ so make sure ተመሊስካ እስኪ is it released recently ናይ ሕጂ ድዩ ከምኡ ኢሉ ዘሎ እንታይ እዮም ኢሎም ዘሎ ንኽኽፈት ኢሎም እዮም መሊሶም ልካ it's already open ግን ሲስተሞም እቲ respond automatically reply ዘይተዓረየ ክኸውን ይኽእል እዩ so just ተኸፊት እዩ ሓግሻ go ahead apply yeah apply ሰላም ደሱ ኦኬ ዳንኤል ኦኬ ነትህበና ሓገዝ ብልብነ መስግን ናይ ደሱ ኦኬ 2021 ናይ እኔ ኣለኒ ሕጂ ግን ግብፂ መፅው ወርሒ 10 እየ ብጫ ስለዚ ኩነታት ናይ ሱዳን እንታይ ተመኽረኒ ኦኬ ኣይ ያ ዳኒ ሓወይ እዚኣ ክብድ ዝበለት ሕተት እያ ናትኩም እዚ ሕቶ እዚኣ መፅያትኒ ኣነ ብዚ ኣውፅዮ ግን ኣብዚ ኣለኹ I don't know I'm telling you I don't know what to answer about that ንዓይ as long as ታናይ NSR ካርድ እንተልያትካ ዋላ ኣብኡ ኣህሉ እምበር ኣክቲቭ ሙቭ ጌርካ ብኣተኣትዶ ናብ ግብፂ ለሰይሲ ንሳት ሰርሓልካ ዶ ድሕሪ ናይ ሱዳን ሒዝካ ፀኒሕካ NSR ናይ ሱዳን ሲ ኣብ ግብፂ እንድሕር መፂኻስ ኣብቲ NSR ዳታ ሲረኽቡካ ዶ በዓ so እሳ ዝሕቶ እዚኣ ሲ ዌልካም ኮርኩ ምልሳ ዘለዎ ሕቶ ኮይኑ ያስማዓኒ I don't know ሰርች ገይረ ብዛዕባ እዚኣ ብሕቶታት ሰለስተ ግዜ ና ገለ መፅያት ነዛ ሕቶ እዚኣ ክረኽባ ይከኣልኩም መልሲ ናይ እዚኣ ኣብቲ ኣኮርዲንግ ኣነ ማለት ናቶም ኢሜል ገይረሎም ካ never they don't respond they are too busy ማለት እዩ ውሕደት ህዝቢ ዘጋጢሞም ዘሎ እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብቲ ዘለኻይ ዓድኹም ካ ኣፕላይ ምግባር ተመራፂ እዩ just to card ናይ NSR ግን ካብ እንዳዝበኸረ ይኹን ኣፕላይ ግበሮ ኣፕላይ ትገብሮ it doesn't matter ዘለኻይ ኣኻሰላ ዘለኻይ ኣድራሻ ቦም እቲ ዘለኻ እቲ ጥቅምካሉ ዘለኻ ካርድ ግን ናት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣብኡ ቅድሚ መስከረም ክትምዝገብ ክትገል ኣለካ ኣይተመዝገብካን ሓሊፉ እቲ ግዜ ስለዚ ብከምኡ ጥራሕ ኣነ ከማኽረኩም ትኽእል ከም ሰብ ብከምዚ ጥራሕኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ እንታይ ክብለኹም ይኽእሉ ኣይደለ ግን ተተኻኢሉ ናብቲ ዌልካም ኮርፕ ኣብ ታሕቲ ኮንተንት ኮንታክት ዝብል ኣለዎ ታሕቲ ናብኡን ኢሜል ተገይርኩምሎም ተመራፂ እዩ ማለት alright thank you Almaz, okay, my son is 24 years old and then we live the same address. Yeah, you can do Almaz. Yeah, Isran Arbatan, yes, yeah, of course. Yeah, you can do. Isran Arbatan, كود 10 شمن تعمل لعن نحكينه ودخيكم بيتسبكون أبجز أزل لهم ولا حمش استدران حلال لهم حمش لهم process قبل تدخلهم. سب أيك سبيتي كل الطريق خسر الطريق. Ariam, about the creating case who is writing. It's okay, Ariam, good question. من is the أتصفى نتي application. እዚ ክልተ ነገር ክትዳለ ክእል እቲ ሰብ ባዕሉ መጀመርያ ከይዙ ባዕሉ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ሓቀይ እቲ ሰብ ፋይል ትገብሮ ዘለኻ ሲ ከይዝ ክትሓተኻ እንታይ ውፅኢካ ካብ ዓድኻ እዚኣ ክብለካ ክትፅሕፈና ኣብ ትግርኛ ጌርካ ስለዚ ነዚአን ናብ ትግርኛ ጌርካ ፅሒፍካ ኢዚ ኣብ ዘለኹም ዓዲ ኣለዉ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝ ትርጉምኩም ሬዲ ግበርዋ ኣብ ሰፍቱ ኣብ ወርድ ፅሓፍዋ ደን ኮፒ ፔስት እየኩም ተእትዋ ኢዚ ካብ ቃሉ ግን ክትፅሓፍ ክትክእል ኣለዋ ባዕልኹም ከይዛ ይትፍጠሩሉ ንምንታይ ኣነ ናብ እንግሊሽ ቀይርዋ ዝብለኩም ዘለኹ ተም እንግሊሽ ዘለዎም ተም ላይሰንስ ዘለዎም ክሕግዝኹም ንምትርጓም ማለት ንዓኹም ቁሩብ ክብድካ የብለና ማለት ካልኣይ ኣይኮነን
سرحوات كلتين ولا أنت تمليس كاخي أنت خقات ما كاخ لزبل كون نساون مس أنك الصحافي دلعك كلتين بتقرنيا تصحيفو وتسب لكن حدا معلتي كيزي فلطي انت يوصيو خا عدي فلطي انت إلو أبي أنا سار فلطي صحفا بلي سدلكم نسخاتكم كا بعلكم كتقيروا أنت خيلكم كيركم تقطوا بعلكم كبيراتكم تقيروا تسيكلكم جست مئتي كلتا مئتي قرش خفيلكا تقرنيا هاب تقرنيا نا إنجليز غيروا كباب اللوهم دن ساتم غيروا لكم then tell them أب صحف الساتم award يقبر لكم مخنيات award تقيروا لكم it's easy copy and paste ليركا أخذ دوا كتعمل كمان نسني أنت خبرة إحوات أبزع هم أنت خوين خا إلى نحر بعلو بتبقى عادي بقول أبلاي قبرة اللي خا بعلو نتكيس نقروا بعلو لا ترجم هاي قرآن عليه أوكي أديام اللي سلك هون سلام أوكي سلام دسو بمرعى نسبيته بروسس انتجره نخلق يا بمرعى بروسس ندحرجه كان أي مرعى من البات أي تريد خا خلق فايل فورم خا أبلاي جر كاتخون تخلها سو إنكام كاس راح كا هيستر خا بزح نجرز حتى كاي نازيجن جنزب سلزي حتى سوري ناتكا قداي سلزي حتى سيمبل نتن كلتشعن 425 انت قريب كان عندنا نتن كومنتمنت نتن اب ايربورت خير كتقبلهم ابزي نغزا كتقبر لهم ابزات كت انت حاصيرهم غنزب كتحجزهم تراي دلوكن امبر يس كتقبر تخلخ I think صحتك كان نير كان مثلا somewhere زي حتى زي عملي ساري ملسكون دي يس كتقبر تخلخ شقر زبالي بقول صغا نسبيتي خاب حقا خاب خالق كتقبر لا زلها ولا صدر خاب بمولهم 10 صدر عند هالوها نسخة برفيجري بخالق بروسس ندحر بخالق فورم بخالق ابلاي جير كالو مالخه بزناي ويلكم كورب تاخذ قبرت خلاص صقم زبحال يبل انت ايدا كلته حد عينتنا ويلكم كورب كتقبر اي تخيل راح تحطه ياسي كندو منغستي دانيال واتساب تيل با سدللي بليز دان how that's going to be the hardest thing yeah Danny I'm sorry بتعمل بيزيس قبرك حواسي I was تتصبيه نيري قرب بعل ارسات كوصو قالتهم اللونا نفع طبعات اللونا مساتهم اوصيهم قرب قال مهرا I was expected actually I don't know I didn't see it زخونه ميديا خزاربلو اي سمعكم so super busy انا خمس بيزي قبرنا عيون اي تصبخون أنا كم إشتى حبريته هيبت راح كحلف إمبرتهم إن immigration lawyers and then ساتهم عتيهم involve هجورو I'm just the finance guy حوات I'm بتاع finance يزم هر channel لا ترجع خم الله حبش education تب زي تفلتني you are welcome to my channel حوات let me share to you what we do حبش education okay حبشة education we are this ولا ستيل هجيب ولا يفعله لهم مالتي this is where we are بالتعمين أبزي نمهر بالتعمين معات بزعبة قطبة بزعبة تستقبل بزعبة بيزنس بل بس حاولنا أتوقع هجيب بزعبة بيزنس نقدر خم يقرقات جزء زبل كلا يكفال بس إحنا لنا ستيل سالسا يكفال نقصلينا بموزح بزعبة يأتوا أبزي كن mostly بزعبة فاينانسن كالئن ستاكن real estate كا number one ناتي strong ناتي كا real estate education كا بزعبات مرتون نمهرينا like sponsor كما جرمنا بزعاد زمت سبات كالي مسبع الدكتور قبري بزحتون قالوا كالي نيوز قطبا انت يمثل حفشا قطبا تيمثل كا إذا كان مهرينا حفشا education حيلنا قويو بايدن تايبله ترامب تايبله نقطبا تصلون حرقله لبايدن ما أبزي أمس اللي تقالع so stock market بل 401k بل تبع بيسيس نبرد لهم this is معناته very much بزعبة حيلنا أبيو كنا إحنا زي كم متأن نيشتي سب حاجة زي اللي أنا ببالي تحبش education نابزي involve جيرو حسبهم قل actually involve جيرنا وزيتها ومخان رهيبنا لنا نبزح السبات تقوم لهم زلهم تردينا we are happy أي تعسنان أبز حلفون بكوفيد إننا جميعنا حبش education باي زوي كوفيدون كم جرنا أبز حاجة صغيرنا إنا قالوا الكسبات ناس أجنزب راح كسب 5 شح سرخوا بنيرهم كم بلاس PPP 10 شح عندنا اللون كأكسب كل التميلان زرخوا اللون كألو ب 3.75 مالتي so we are happy to do this حبش education thank you according to the USA government them صنعوا فلون قبلنا thank you Danny okay that's why Daniel نعاقة مالتي I'm not the guy أبزي كالق مالتي okay
Henok tests. Okay, appreciate for your info. Can the 10 people to be sponsored be friends? Yeah, it doesn't matter, cousins or just immediate family. No, they don't have to. Henok. كلهم friend كون يقول يلا. حمش سبات هلو تخونن عبنا. Truck driver. them truck drivers كل شيء عندها خاتم توم. سكوت جوال C1099 دبل كمقابل كان نايبل حدا دي. ودي I love you guys because you are the smart, you are the youngest too. So صومهم كأت مسعي كوستينا إذا هاجر صوم دعابيهم صوم تمعبيلكم راح أنا توينش أف زان دليا زلنا خابزة سدت نوصم عليتي. So let's say truck driver هلو أب كولورادو أب كال هلو جنس خاتم مين من جناتكم دلاسي أب دلاس نبر تبلو تخلهم. أوكي حمشتكم تأكيبكم حادثة كل التيمز حادثة كل التيمز so 10 عيد فالتنهم صح نزاع قدايكم تراخيكم لهم ስለዚህ 10 ገርኩም ማለሁ እቶም 10 ጥራይ ኣብ ሓደ ሃገር ክቕመጡ ኣለዎም ኢዝራኤል ኡጋንዳ ደም ኮኑ ኣብ ኢትዮጵያ ደም ኮኑ ሳውዝ አፍሪካ ደም ኮኑ whatever ኣብ ተን ዝፍቀደን ሃገራት ጥራይ ኮኑ so yes you can do ሄኖክ ማለት okay brother appreciate that okay first of all I would like to thank you actually I'm sponsoring my suppose I get the same time can I just sponsor yes እስቲ ክትገብር ትኽእልኻ ምክንያቱ በዓልቲ ቤትካ ስፖንሰር ጌርካላ ዘለኻ ብኻልእ ፋይል እዩ ንሱ ናይ ካልእ ዓይነት ፎርም እዩ ናይ ካልእ ኣፕሊኬሽን ምዝያ ይረኸብኒ ሰው ክትገብር ትኽእልኻ very much yes okay ሃረተ ሕተይ ዝፈርሙ ኩላ at the same time ናቶም ቤተሰብ ከምፅእ ይኽእል ዶ ዋላስ ነቶም ዝፈርሙልካ ክሳብ ዝመፁ እዮም ክፅበዩ ዘለዎም ክልተ እቶም ዝፈርሙልካ ቤተሰብ ጥራይ ድዮም ክኾኑ ዘለዎም ዋላስ ይዕርፉ ክኸውን ይኽእል እዮም I guess ሃረታ መሊሰ ይመስለኒ thank you ኣብ ዘለኻ እንታይ ዝብለካ ዋላ መሳርሕትኻ ንስኻ እንድሕር ነርስ ኮንካ ኣሕዋት ነርስ እንድሕር ኮንካ ንስኻ ሲ ኣብኡ ኣለዋኻ ነርስ ፀዓዱ right ተነርስ ኣብኡ ዘለዋኻ እንድሕር ነርስ ኮንክ ነርስ ፀዓዱ ዘለዋኻ መሓዝ ጌርክለኺ ንሰን ሳይን ገብራልካ ክሕግዛካ ክኽእል እየ simple you don't have family ዝኾነ ይብልካ እንድሕር ንስኻ ኣብ ጎረቤትካ ንፉዓት እንድሕር ኮንካ ከምዚ ከማይ ሕማቕ ትኾንካ ኣነ ትሕተይ ልዕለይ ከማን ኣይፈልጦን እዮም እዞም ደቂ ዳ ሒሹ ቁርብ ኩዕሶም ምስ ደርበይ ወይ ከዓ ምስ ተነቁ እምበር ኣነስ ሓደ እቲ ተኣትወሉ ፍሉጥ እዩ እቲ ወፀሉ እውን ፍሉጥ እዩ እቲ ስራሕካ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ ኣይትረኸብን እሶም የምፅልካ ገለ ኬክ ገለ መለ የምፅልካ እዮም ከማን እሶም ልዕለኻን ትሕተኻን ዘለዎ እንድሕር ሬሌሽን ዘለካ ንሶም ካይተረፈፍርካ ኾኑ ማለት so you don't have to ኣዝማት ዝኾን ነገር የብልካ ጥራይ ንስኻ ናይታይ ኮሚትመንት ፎርም ትበሃል ንዓ ብስነ ስርዓት ጥራይ ግበራ ነተን ኣብዚኣ መፅኦም ሲ ተን 3 ወርሒ ሲ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰባት ክኾኑ ይብሎም ዝኾነ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ኣለዎም እንዲ ፉድ ስታምፕ በል ሜዲኬር በል ወላ ካሽ ኣስታንት ግን ካልእ በቃ ስኢሎም ተደርቢዮም ኣብ ፅርግያ ድዩ ወላ ናብ ዘየድሊ ነገራት ክኾኑ ይብሎም እስኻ ሓላፍነት ትወስደሎም ኣለካ ስነ ስርዓት ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ኣለዎም ክትሕተት ኣለካ ንስኻ you are citizen right ዜጋ ኢኻ ናይ ወዚ ዓዲ ኢኻ ወላ ዜጋ ይትኹን ማለት እዩ ሶም ትመፁ ትሪት ጥራይ ግበሮም እምበር ማንም ኩን ማንም ኣሕዋት ሕዝዋ በዚ ስፖንሰር ትገብር ኣዝማት ዘኸውን የብልካን ብኡ ዘለዉ ኣዝማት ዘኸውን የብሎምን ኣይትግደድን ኢኻ ሃርታ you can do it just one time ቶም ስጋብ 10 ሰብ ነምፀኻዮም ሰባት ንዖም ኣፕላይ ምስ ገበርካ ንዖም ወዲእካ ኣብዚኣ ኮፍ ኢሎም 3 ወርሒ ምስ ገበረ ካልኣይ ኢኻ ክደግም ትኽእል ሽዑ እምበር ንዖም ግቡእ ስርሖም ካይወዳእካ 3 ወርሒ ካይወዳእካ ዋላ ሓንቲ ኣይትገብርና ኣይ ሰላም ኦኬ ቢኒ ሰላም ደሱ ሰብኣይን ሰበይትን ከ ብሓደ ኮይኖም yes okay rest sponsor essential training ወዲኤ certificate ረኺበ ግን ግዚኡ ሓሊፉ ሕጂ ክረኽቦ ምስ ፈተንኩ ድሮ ከም ዝወዳእኩ ርእየኒ ከመይ ገይረ ዳግማይ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ዝኾነ ሓበሬታ ኣለካ ድዩ ወይስ ዝኾነ ምኽሪ ያ ርስቲ ኣብቲ በቲ ኣካውንት ናምበር በቲ ዝህቡኻ መእተዊ ናምበር ኣለካ ንዑ ብኡ ከይድካ እንድሕር ከይድካዮ ኣብኡ ኣሎ እቲ ዶኩመንት ኣለካ እውን ሶ እቲ ዶኩመንት ኣብኡ ኣለካ ኣብቲ ናብቲ ፈተና ዝገበርካሉ ነቲ ትሬን ዝገበርካሉ ናብኡ ከይድካ እንድሕር ኣቲኻ ምስ ከፈትካዮ ኣብኡ እቲ ዶኩመንት ኣብኡ ኣሎ ሶ ምናልባት እንድሕር ኣብይካ ናብኡ እቲ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ ፎርጌት ጌርካ ኢኻ ይትኾን ረሲዕካ እንትኾንካ ካብ ፎርጌት በሎ ንዕኡ ከፊትካ ግን ዶኩመንትኻ ኣብኣ ከይድካ ኣብታ ዝተምሃርካላ
أو الله complete كم زجبر كا كونغرا نزبل bright side mostly الله كات document download كبرتون. So if you have difficult نسا contact كبرني أبي Facebook. نحر أبي أتكلم هنا بتخكل لحن. I'll just help you with this sometimes with the Zoom. Good. دسو بزعبا حتى كأتم أفريقيا زلوا خي from أنا عالم ديوم. أنا عالم مالت أب حدا بوتا زلوا زخونة سبكوني خلي. أب حدا بوتا طرح وين أبراهام. أب حدا بوتا. أب أديس أبا أنت اليوم it doesn't matter ولا friend تران راح يكون قصد الله خلي ولا friend خوينم refugee راح زمالو قبام خلو الله. Good. All right, Henok, you said members should be within 20-30 minutes drive from the place where the refugee point, place into resettle. Just wonder if the group members can be different cities with it. Yeah, just an average. Yeah, thank you. You got that point. By the way, I don't mean that. مالتي سي هجي أنا زنبرو له عدي هجي سي ناي 20 دقيقة ناي 3 دقيقة ولا ناي ساعتين قلم في اللي على كولورادو سبرينغ مالتي. It doesn't mean I don't know why I say that. كنت حزايد لي كان إنسان. So نبنتا أمتي أنا مسيلك خمس أخذ له كاب 20 دقيقة وصيام ستيت دوبالو هجي نحناسي بس حتى نعاز نعان خزارة من خمل لسيلة أمتي I don't know why ندحر لك هندا زبلا زلا هندحر كوينا كنت قد فا محتاجة كأجن أول حدا ستيت ندحر لك حدا عينت كوميونيتي خا نيار باي كوميونيتي حساب زخونك مسخان النحيت كاسلة الرادة نعم كترك بولم تخلق كولورادو سبرينغ سين ندحر ايربورت ناي دنبر ايربورت انترناشونال بتقوم رايت أبزي أيمكم أسم رفيجنا أبزي أمسيم كابزي أيمكم وصلوا منهم ساعات نقلن درايف تقبل تخلق so you gotta be in one state at all it should be in one state أب حدا ستيت ندحر كونك سأقام يقولون مالتي. Okay, how long it will take the process totally? Okay, it says دحري application مسجبر كاب شد شورحي to a few years كأنا فلتوخا ككل تعمت نلعلم مالتي. سلزي كاب شد شورحي سكاب كل تعمت دي كاب شد شورحي سكاب سلسة عمت دي أبز process مالتي. جن هجي they are hungry. كساب كل 225 حسابات نقوماتو زبل مدبات الله. صادم كلهم كماتسدي ما يماتسديم. I don't know, so we don't know that. All right. I was in Zoom 2017 with Welcome Corp. I asked the questions after I heard from you, and then I applied for 8 people, and I was curious about it. And then even other participants were asked the same. I asked the same. أنت أخون okay أنت هلك حتكني فرات أنت family دي the same family خون له يتكلم أني مثلاً okay so Welcome Corp, they said rejection could go with 90 days. تسعة معلتي and then you can make an appointment one-to-one. Use the link. Okay. So thank you. Apply مسكبر KFC. Thank you. طبق. Apply مسكبر KFC. أبوشتي تسعة معلتي reject كبر خاخ اليوم. من الثلاثة ورحي سلزي one-to-one تاخوني من reject كم تكبر كه أمز كبر خاها كقول خاص خلي one-to-one application دالو. So طبق
ريست صبغ تاش مسدل له ريست انتي اجي ريست كان يسي that انتي عملهم بتخكل طبعا بزعبا فاميلي زبل كان نخ ذا فاميلي اندحر كوينو they say the family extended cousins كمان ولا friends وين ريخا up the application so they cannot put it in there if they said it I don't know why they say that okay ኣብ ኣሜሪካ ዘለና እዚ መደብ ንኩሉ ስቴት yes for everybody yes ንኩሉ yeah ኣብዚ LA state yeah why not thank you Mara how to open a bank account by group name it's you don't have to open a bank account by group name but you can edit and then do it ብዛዕባ እታ ባንኪ ብዙሕ ሕቶ ተሓትያ open እንታይ ኢኻ ትገብራ ምስቲ ናትካ ቼክን ኣድ ግበሩለይ ትብሎ እሞ ስለዚ ኔክ ኔም ትቦ ኣብኡ ውስዑ እታ ዝሃብካያ ኔክ ኔም ሓበሻ ኤዱኬሽን ተልካ ንኣብነት ሓበሻ ኤዱኬሽን ኔክ ኔም ኢልካ ክትገብራ ትኽእልካ ማለት እዩ okay this is really good make it more easier thank you guys I think so everybody ናይ ኩሉ ሕቶታት ከይዲ ምናልባት ሓደ ናይ ገሊኩም ዘይመለስ ናይ ሕቶታት ክህሉ ይኽእሉ ልዕሊ ዓቕምኻ ዝበሃል ኣሎ ከባኻ ንላዕሊ ተወዲ ወላ ቆበትን ሓፂር ክትከውን ትኽእልካ ስለዚ ልዕሊ ዓቕምና እንድሕር ኮይኑ እንተዘይመሊስናልኩም ይቕረታ ምናልባት ናብቶም ዌልካፕ ኮርፕ ኣብኦም ከይድኩም ከምቲ ዝብሉ ሓውና ናብ ዙም ኣብኡ ክትገብሩ ትኽእልኩም ንሳቶም so ገለገለ ሕቶታት ክንኽፅረልኩም ደልዩ ሕቶታት እውን ክትሓቱ ትኽእልኩም so let me find this